Marko tagba. Yesu Kristo sinye Mawu vila ŋuti nyanyuie la dze gɔme ale. Woŋlɔe ɖi ɖe Mawu ƒe gbeƒã ɖela Yesaya ƒe agbalẽ me be, kpɔ ɖa, mele nye dɔla ɖom ɖa do ŋgɔ, be wòadzra ɖo na wò vava. Ame aɖe le ɣli dom bobobo le gbedadaƒo, ebe midzra Aƒetɔ ƒe mɔ la ɖo, midzɔ eƒe afɔmɔwo. Nya siawo va eme esime Yohanes va do, le mawutsi dem ta na amewo hele gbeƒã ɖem le gbedzi, be amewo natrɔ dzime, ne woade mawutsi ta na wo, be Mawu natsɔ woƒe nu vɔ̃wo ake wo. Ame geɖe ŋutɔ tso Yudea nutome kple Yerusalem va egbɔ, hele woƒe nu vɔ̃wo me ʋum, eye wòle mawutsi dem ta na wo le Yɔdan tɔsisi la me. Yohanes do kposɔfuwu ƒlatsa, eye wòbla edzi kple lãgbalẽlidziblaka. Eƒe nuɖuɖu nye ʋetsuvi kple gbemenyitsi. Eɖe gbeƒã be, ame si kpɔ ŋusẽ wum la le megbenye gbɔna. Nyemedze be mabɔbɔ atu eƒe afɔkpa ka gɔ̃ hã o. Nye la, metsɔ si de mawutsi ta na mi, ke eya atsɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe adee na mi. Le ŋkeke mawo me la, Yesu tso Nazaret le Galilea va, eye Yohanes de mawutsi ta nɛ le Yɔdan tɔsisi la me. Esi wodo go tso tsia me la, ekpɔ dziƒo nu ʋu enumake, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ɖi ɖe edzi abe akpakpa ene. Tetegbe ɖi tso dziƒo be, wòe nye vinye lɔlɔ̃a, mekpɔ ŋudzedze le ŋuwò. Enumake Gbɔgbɔ Kɔkɔe la do du Yesu woyi gbedadaƒo. Enɔ afi ma le gbemelãwo ƒe nɔƒe ŋkeke 40 esime Abosam tee kpɔ, eye mawudɔlawo kpɔ edzi. Esi wole Yohanes de gaxɔme la, Yesu va Galilea, le gbeƒã ɖem Mawu ƒe nyanyuie la le gbɔgblɔm be, ɣeyiɣi la ɖo edzi, Mawu ƒe fiaɖuɖu la tu aƒe, mitrɔ dzime, eye mixɔ nyanyuie la dzi se. Eva to Galilea ƒoa nu yina, eye wòkpɔ Simon kple nɔvia Andrea, siwo nye tɔƒodelawo la, wonɔ asabu dam ɖe ƒu la me. Yesu gblɔ na wo be, miva nɔ yonyeme, be mawɔ mi miazu amegbetɔɖelawo. Enumake wogblẽ woƒe asabuawo ɖi, eye wodze eyome. Esi wogayi ŋgɔ ʋɛe la, ekpɔ Yakobo kple Yohanes, Zebedeo viwo, le woƒe tɔdziʋu me, le asabuwo sam. Eyɔ wo enumake, eye wogblẽ wo fofo Zebedeo kple ʋuleviawo ɖe tɔdziʋua me, hedze eyome. Wodzo yi ɖato Kapernaum. Le dzudzɔgbe la, eyina ɖe ƒuƒoƒe la, eye woɖafia nu le afi ma. Eƒe nufiafia wu gbɔgblɔ na wo, elabena efia nuwo kple kakaɖedzi, ke menye abe woƒe agbalẽfialawo ene o. Ame aɖe si me gbɔgbɔ makɔmakɔ le la nɔ woƒe ƒuƒoƒe la. Edo ɣli gblɔ be, Yesu Nazaretitɔ, nya kae le mía kpli wò dome? Ɖe nèva be yeatsrɔ̃ mía? Menya ame si nènye, wòe nye Mawu ƒe ame kɔkɔe la. Yesu blu ɖe ta be, zi ɖoɖoe, eye nàdo go le me. Gbɔgbɔ makɔmakɔ la nyamae, eye wòdo ɣli sesĩe hedo go le me. Amewo katã ƒe mo wɔ yaa, eye wobia wo nɔewo be, nu ka gɔ̃e nye sia? Esia nye nufiafia yeye. Esi woblu ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔ ta ŋusẽtɔe la, ɖe ko woɖo toe. Eƒe ŋkɔ ɖi hoo le afi sia afi le Galilea nutowo me godoo. Esi Yesu do go le ƒuƒoƒea teti la, eya kple Yakobo kple Yohanes woyi ɖe Simon kple Andrea ƒe me. Simon lɔ̃xo nɔ anyimlɔƒe asrã lée, eye wova gblɔe na Yesu enumake. Eyi ɖe gbɔ, lé eƒe alɔnu hefɔe wobɔbɔ nɔ anyi. Asrã la kɔ le edzi, eye wòwɔ amedzro na wo. Esi ɣe ɖo to la, wotsɔ ame siwo katã ƒe lãme gblẽ kple ame siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la va egbɔ. Du blibo la ƒo ƒu ɖe xɔxɔnua. Eda gbe le ame geɖe siwo le dɔƒomevi vovovowo lém la ŋu, eye wònya gbɔgbɔ vɔ̃ geɖewo do goe. Meɖe mɔ na gbɔgbɔ vɔ̃awo be woaƒo nu o, elabena wodze si ame si wònye. Yesu fɔ fɔŋli hedo go yi afi si ame aɖeke mele o, eye wònɔ gbe dom ɖa le afi ma. Simon kple ame siwo nɔ eŋu la dii yi ɖatui le afi ma. Esi wova ke ɖe eŋu la, wogblɔ nɛ be,
ame sia ame koe le diwom. Yesu gblɔ na wo be, mina míayi nuto amedu bubuwo me ne maɖe gbeƒã le teƒe mawo hã, elabena esia tae medo va ɖo. Eyi ɖatsa le Galilea blibo la, hele gbeƒã ɖem nyanyui la le woƒe ƒuƒoƒeawo, eye wòle gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam do goe. Ŋutsu aɖe nɔ ŋutigbalẽ dɔléle aɖe si amewo vɔ̃na la lém. Eva egbɔ le klo dzi kple kukuɖeɖe be, ne elɔ̃ la, ate ŋu ana ŋutinye nakɔ. Eƒe nu wɔ nublanui na Yesu, eya ta wòdo asi ɖa, ka asi eŋu hegblɔ be, melɔ̃, ŋutiwò nekɔ. Enumake dɔléle la vɔ nɛ. Yesu de se nɛ vevie, eye wonyae ɖo ɖa kaba kple nya siawo be, kpɔ nyuie, megagblɔ nya aɖeke na ame aɖeke o. Esi ŋutiwò kɔ la, heyi nàtsɔ ɖokuiwò afia Mawu nunɔla, eye nàna nu siwo Mose ƒe se la bia be woana la, atsɔ afia amewo be ŋutiwò kɔ. Ke eya dzo yi ɖale gbeƒã ɖem lelele, eye wokaka nya la ale gbegbe be, Yesu megate ŋu gena ɖe du aɖeke me le gaglãgbe o. Dua godo, afi si amewo mele o la ko wonɔna, eye amewo tsoa teƒeteƒewo vaa gbɔ. Marko ta eve. Ŋkeke aɖewo megbe, esi Yesu gatrɔ va Kapernaum la, amewo se be gbɔ va aƒe. Ame geɖe va ƒoƒu ale be nɔƒe aɖeke megale aƒe si me wole la ƒe xɔxɔnu la gɔ̃ hã o. Eye Yesu ɖe gbeƒã nya la na wo. Ame siwo gbɔna Yesu gbɔ la dome ame 4 kɔ lãmetututɔ aɖe va doe. Le ameha gbogboawo ta la, womete ŋu tsɔe ɖo egbɔ o. Eya ta woyi ɖaɖe mɔ ɖe xɔ si me Yesu le la tame. Eye esi woŋue vɔ la, woɖiɖi aba si dzi lãmetututɔ la mlɔ la ɖe anyi. Esi Yesu kpɔ ameawo ƒe xɔse la, egblɔ na lãmetututɔ la be, vinye, wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke o. Azɔ agbalẽfiala aɖewo bɔbɔnɔ afi ma, eye wonɔ nya ʋlim le woƒe susu me be, nu ka ta ame sia le nu ƒom ale? Busunyae nye ma wògblɔ. Ame kae ate ŋu atsɔ nu vɔ̃wo ake? Menye Mawu ɖeɖe koe oa? Esi Yesu dze si be wole ɖi kem le woƒe susuwo me alea la, ebia wo be, aleke wɔ miele ɖi kem le miaƒe tame? Nya siawo dometɔ ka gbɔgblɔ na lãmetututɔ la le bɔbɔe wu? Wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke wò loo alo woagblɔ nɛ be, titre, ŋlɔ wò aba eye nàzɔ azɔli? Ke be mianya be ŋusẽ le Amegbetɔvi la si le xexea me be wòatsɔ nu vɔ̃wo ake la, egblɔ na lãmetututɔ la be, mele gblɔm na wò be, titre, ŋlɔ wò aba eye nàyi aƒe me. Lãmetututɔ la fɔ ɖe tsitre enumake, eye wòŋlɔ eƒe aba hezɔ dzo le wo katã ŋkume. Nu sia wɔ nuku na ameawo katã, eye wokafu Mawu gblɔ be, gbeɖe, nu sia tɔgbia la, míekpɔe kpɔ. Yesu gayi ɖe ƒuta, ameha la katã va gbɔ, eye wòfia nuwo. Esi wòdzo le afi ma yina la, ekpɔ Levi, Alfeo vi, wòbɔbɔnɔ asidzɔƒe, eye wògblɔ nɛ be, dze yonyeme. Tete wòtso dze eyome. Emegbe la, wokpe Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo yi nuɖuƒe le Levi ƒe me. Asidzɔlawo kple amemaɖɔʋu geɖewo nɔ kplɔ̃a ŋu kpli wo, eyomedzelawo ɖewo sɔgbɔ. Esi Farisitɔwo ƒe sefialawo kpɔ bena Yesu le nu ɖum kple amemaɖɔʋuwo kple nudzɔlawo la, wobia eƒe nusrɔ̃lawo be, aleke wɔ eya ɖua nu kple asidzɔlawo kple amemaɖɔʋuwo? Esi Yesu se nya sia la, eɖo ŋu na wo be, lãmesesẽtɔwo mehiã gbedala o, ke boŋ dɔnɔwoe hiãe. Nyemeva be mayɔ ame dzɔdzɔewo o, nu vɔ̃ wɔlawo boŋ yɔ ge meva. Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo kple Farisitɔwo tia nu dɔna. Amewo va bia Yesu be, nu ka ta Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo kple Farisitɔwo ƒe nusrɔ̃lawo tia nu dɔna, gake tɔwo ya mewɔ nɛ o? Yesu ɖo eŋu na wo be, ɖe ŋugbetɔsrɔ̃ la xɔlɔ̃wo ate ŋu ati nu adɔ, esime ŋugbetɔsrɔ̃ la le wo gbɔa? Zi ale si ŋugbetɔsrɔ̃ la le wo dome la, womate ŋu ati nu adɔ o. Ɣeyiɣi li gbɔna, si me woaɖe ŋugbetɔsrɔ̃ la ɖa le wo dome. Ye ma yi la woati nu adɔ. Ame aɖeke metsɔa avɔ yeye ƒe nuɖeɖi ka awu xoxo o. Ne ewɔe la,
Avoye isi wotsɔ ke la aho awu xoxo aɖe ɖokui ŋu eye wòagavuvu ɖe dzi wuta. Ame aɖeke metoa wain yeye dea lãgbalẽgolo xoxo me o. Ne wɔe la, wain yeye la awo lãgbalẽgoloa eye wain la kple lãgbalẽgoloa sia agblẽ. Lãgbalẽgolo yeye mee wain yeye nɔna. Le dzudzɔgbe aɖe la, Yesu to lugble aɖe me yina, eye eƒe nusrɔ̃la siwo le ŋu la de asi luteteawo ŋeŋe me. Farisitɔwo bie be, kpɔ ɖa, nu ka ta wole nu si se la meɖe mɔ be woawɔ le dzudzɔgbe o la wɔm? Yesu ɖo eŋu na wo be, alo ɖe miexlẽ nu si David wɔ esime wòɖo xaxa me, eye dɔ wu eya kple ŋutimewo kpɔa? Ege ɖe Mawu ƒe aƒe la me, le Abiata nunɔlagã la ŋɔli, eye wòɖu vɔsabolo si ŋu womeɖe mɔ le be ame si menye nunɔla o la naɖu o, hetsɔ eƒe de na eŋutimewo hã, alo miexlẽ kpɔa? Eye edzi gblɔ na wo be, amegbetɔ tae woɖo dzudzɔgbe anyi ɖo, menye dzudzɔgbe tae wowɔ amegbetɔ o, ale be amegbetɔvi la kpɔ ŋusẽ ɖe dzudzɔgbe la hã dzi. Marko ta etɔ̃. Yesu gayi ƒuƒoƒe aɖe, eye ame aɖe si siti le asi na la nɔ afi ma. Wonɔ ŋudzɔ nɛ be ada gbe le dzudzɔgbe la ma hĩ, ne yewoatsɔ nya ɖe ŋuti. Yesu gblɔ na ame si siti le asi na la be, titre nate va ŋgɔ. Yesu bia wo be, se la ɖe mɔ be woawɔ nu nyuie le dzudzɔgbe loo alo woawɔ nu vɔ̃a? Be woaxɔ ame ɖe agbe loo alo woaɖe asi le ŋu wòakua? Ke wozi kpi. Yesu tsa ŋku le wo dzi godoo kple dziku hexa nu le woƒe tamesesẽ ŋuti, eye wògblɔ na ame la be mlɔ asi. Emlɔe, eye eƒe asi la ɖɔ ɖo. Tete Farisitɔwo do go yi ɖade aɖaŋu kple Herodes yomedzelawo ɖe eŋu be yewoawu Yesu. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzo le afi ma yi ɖe tã la to, eye ameha gã aɖe tso Galilea kplɔ wo ɖo. Ame geɖe siwo hã se nu siwo wòwɔ la tso Yudea, Yerusalem, Idumea kple Yɔdan godo kpakple Tiro kple Sidon nutowo me va gbɔ. Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be woadi tɔdziʋu aɖe ada ɖi nae, bena ameha la nagamimi ye ɖo. Eda gbe le ame geɖewo ŋu, eya ta ame siwo katã le dɔ lém la nye zi ɖe dzi be yewoaka asi eŋu. Ne gbɔgbɔ makɔmakɔwo kpɔe ko la, wodze anyi ɖe eƒe afɔ nu, eye wodoa ɣli gblɔna be, wòe nye Mawu vi la. Ke eya de se na wo vevie bena womegana amewo nava dze si ye o. Yesu yi tonyigba la dzi, eye wòyɔ ame siwo eya ŋutɔ di la woyi kplii. Eɖo ame 12 siwo wòtsɔ ŋkɔ na be amedɔdɔwo be woanɔ ye ŋuti ne yeadɔ wo aɖo ɖa, woaɖe gbeƒã, eye ŋusẽ nanɔ wo si ne woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe. Ale wòɖo ame 12awo, woawoe nye Simon, ame si wòtsɔ ŋkɔ na be Petro, Yakobo, Zebedeo vi kple Yohanes, Yakobo nɔvi. Eda ŋkɔ ɖe woawo dzi be dziɖegbeviwo, Andrea kple Filipo, Bartolomeo kple Mateo, Toma kple Yakobo si nye Alfeo vi, Tadeo kple Simon si nye ɖokuisinɔnɔdilawo ƒe habɔbɔ me nɔla, kpakple Yuda Iskariot, ame si va dee asi. Yesu trɔ va aƒe me, eye ameha aɖe gava ɖi anyi. Ameawo sɔgbɔ ale gbegbe be eya kple eƒe nusrɔ̃lawo mevo aɖu nu gɔ̃ hã o. Esi eƒe ƒometɔwo se la, woyi be yewoakplɔe, elabena amewo le gbɔgblɔm be eƒe tagbɔ le gbegblẽm. Agbalẽfiala siwo tso Yerusalem va la gblɔ be, gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fia xɔ aƒe ɖe me, eye eya die wòtona nya gbɔgbɔ vɔ̃wo doa goe. Eyɔ wo va eɖokui gbɔ, eye wòƒo nu na wo le lododowo me be, aleke Abosam ate ŋu anya eɖokui ado goe? Ne fiaɖuƒe aɖe tsitre ɖe ya ŋutɔ ɖokui ŋuti la, ekema fiaɖuƒe ma mate ŋu ali ke o. Nenema ke ne aƒe aɖe me tɔwo ama ɖe eve ɖe wo nɔewo ŋuti la, ekema aƒe ma mate ŋu anɔ te o.
ne abosam titre ɖe eya ŋutɔ ɖokui ŋuti, eye wòma la, magate ŋu anɔ anyi o, ke eƒe nuwue nye kema. Ame aɖeke mate ŋu age ɖe ŋusẽtɔ aɖe ƒe me ko aha eƒe nuwo o, negbe ɖeko wòabla ŋusẽtɔ la gbã hafi ate ŋu aha eƒe aƒe. Mele gblɔm na mi le nyateƒe me be, woatsɔ ame ƒe nu vɔ̃ ɖe sia ɖe kple busunya siwo wògblɔna la akee. Gake ame sia ame si agblɔ busunya ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋu la, womatsɔe akee akpɔ gbeɖe o, elabena eɖi fɔ ewɔ nu vɔ̃ sia nɔ anyi ɖikaa. Egblɔ nya siawo elabena wogblɔ be gbɔgbɔ makɔmakɔ le me. Yesu dada kple Yesu nɔvi ŋutsuwo va tsitre ɖe xexe, eye wodo ame be woayɔe ɖa. Ameha la nɔ anyi ƒo xlãe godoo va kpe. Wova gblɔ nɛ be, kpɔ ɖa, dawɔ kple nɔviwo le xexe le diwòm. Ke ebia wo be, ame kawoe nye danye kple nɔvinye o? Ekpɔ ame siwo nɔ anyi ƒo xlãe godoo la dzi ɖa hegblɔ be, mikpɔ danye kple nɔvinyewo ɖa. Woawoe nye esiwo le afii. Ame sia ame si wɔa Mawu ƒe lɔlɔ̃nu la, eyae nye nɔvinye kple danye. Marko ta 4. Yesu gaze nufafia gɔme le ƒua ta, eye ameha gã ɖe ƒo ƒu ɖe ŋu. Ege ɖe tɔdziʋu me hebɔbɔ nɔ eme le ƒua dzi, eye ameha blibo la nɔ ƒua nu. Efia nu geɖewo le lododowo me. Le eƒe nufafia me la, egblɔ na wo be, misee ɖa, nukuwo la ɖe yi nukuwu ge. Esi wole wum la, ɖewo ge ɖe mɔto, eye xeviwo va fɔ wo mi. Ɖe hã ge ɖe kpenyigba dzi, teƒe si anyi mesɔgbɔ le o. Esi nukua mede to nyuie o ta la, emie kaba. Ŋdɔ va ʋu, eye esi ŋdɔkutsu ɖui la, eyrɔ hefia elabena eƒe ke mede to. Nu bubuwo ge ɖe ŋuwo me. Esi woti gbɔna la, ŋuawo ʋu tsyɔ wo dzi, eye wometse ku o. Nua bubuawo ge ɖe anyigba nyuie dzi. Woawo mie, ti, hetse ku. Ɖewo tse teƒe 30, ɖewo tse teƒe 60, eye ɖewo hã tse teƒe 100. Ewu nu kple nya siawo be, ame si to se nu li na la nesee. Esi wosusɔ eya ɖeka ɖi la, ame siwo nɔ eyome kple ame 12 bia lododoa gɔmee. Egblɔ na wo be, woɖe nu si gɔme mekɔ ƒãa le Mawu ƒe fiaɖuɖu ŋuti o la fia miawo, ke ame siwo le egodo ya la, nu sia nu le lododo me na wo, ale be woakpɔ nu agakpɔe ake, gake womadze sii o. Woase nu agase ake, gake womase gɔme o. Ne wodze sii alo se gɔme la, woava trɔ dzime, eye woatsɔ woƒe nu vɔ̃wo ake wo. Yesu bia wo be, miese lododo sia gɔme oa? Ekema aleke miawɔ ate ŋu ase lododo bubuawo katã gɔmee? Nukuwula la le Mawu ƒe nya la wum. Esiwo le mɔto la nye nya siwo wu, eye ne amewo see ko la, enumake abosam vana, eye wòɖia nya siwo wu ɖe wo me la dzonɛ. Nenema ke nye esiwo wu ɖe kpenyigba dzi la hã. Woawoe nye ame siwo ne wose nya la, woxɔnɛ enumake kple dzidzɔ. Gake keme le wo te o, eye wonɔ anyi ʋɛ ko. Ne fukpekpe alo yometiti va ɖe nya la ta ko la, ezɔa nuɖaɖia na wo enumake. Bubu siwo ge ɖe ŋuwo dome la, woawoe nye ame siwo sea nya la, gake gbe sia gbe ƒe hloloetsotso kple kesinɔnuwo ƒe amebeble kpakple nudzroame bubuwo gena ɖe wo me, hevuna tsyɔa nya la dzi, eye wòtia anyi kumatee. Nuku siwo wu ɖe anyigba nyuie dzi la, woawoe nye ame siwo sea nya la, eye woxɔnɛ, hetia ku, ɖewo teƒe 30, ɖewo teƒe 60, ɖewo teƒe 100. Yesu bia wo be, ne wosi akaɖi la, wotsyɔa nue dzia? Alo ɖe wodanɛ ɖe abatitea? Menye akaɖiti dzi wodanɛ ɖoa? Ne woɣla nane la, ɖe wòle ɣaɣla bena woava aɖe afia. Eye ne wotsyɔ nunane dzi la, ɖe wòle nenema bena woava fɔ nu le dzi. Ame si to se nu li na la nesee.
egagblɔ na wo be, mile to ɖe nya siwo se miele la ŋu nyuie. Nudzidzenu si mietsɔ dzidze nu na amewo la, eya ke woatsɔ adzidze nui na miawo hã, agade dzi na mi hã akpe. Elabena ame si si nu le la, woaganɛ ɖe dzi. Ke ame si si sue ɖe ko le la, sue ma hã woagaxɔe le si. Yesu gblɔ be, Mawu ƒe fiaɖuɖu le abe ale si ame wɔa nuku ɖe agble me la ene. Ne zã do la, amea dɔ alɔ. Ne ŋu ke la, efɔna. Ke menya ale si nukua wɔna miena hetina o. Anyigba ŋutɔ nana nu tia ku le eɖokui si. Gbã la, aŋgbawo dona. Emegbe la, eƒoa se, eye eya megbe la, etia ku blibo la. Gake ne kutsetsea ti ko la, agbledela la tsɔa nuŋehe ɖe ŋu, elabena nuŋeɣi ɖo vɔ. Yesu gagblɔ be, nu ka ŋu miate ŋu atsɔ Mawu ƒe fiaɖuɖu asɔ ɖo? Alo lododo ka miatsɔ aƒo nui le ŋuti? Ele abe atiku sue aɖe ene. Hafi woaƒãe ɖe tome la, eyae nye suetɔ wu le atikuwo katã dome le anyigba dzi. Gake ne woƒãe la, etina, eye wòva lolona wua ati bubuawo katã. Eɖea alɔ gãwo, ale bena xeviwo tea ŋu nɔa eƒe vɔvɔli te. Zi ale si amewo le klalo be yewoaɖo toe ko la, Yesu gblɔa nya la na wo to lododo siawo ƒomevi geɖewo me. Lododowo me ko wogblɔa nya na amewo le. Ke ne eya kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖeɖe li la, eɖea nuwo katã gɔme na wo. Le ŋkeke ma ke ƒe fiẽ me la, Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, mina míayi go kemɛ dzi. Eganɔ tɔdziʋua me ke abe tsã ene, eye wokui dzoe le ameha la gbɔ. Tɔdziʋu bubuwo hã yi kplii. Ahom gã aɖe va tu, eye ƒutsotsoewo le ŋeŋem ɖe ʋu la me, ale be tsi be yeayɔ ʋua. Yesu ŋutɔ le ʋua gɔme lɔƒo, ziɔ suɖui nɔ alɔ dɔm. Wonyɔe hebie be, Nufiala, mekawo be mieku vɔ oa? Yesu nyɔ, eye woblu ɖe ya la ta hegblɔ be, wɔ blewu. Azɔ egblɔ na ƒu la be, dze kɔ anyi. Yaƒoƒo la dzudzɔ, eye ɖoɖoe zi toŋ. Ebia wo be, nu ka ta mievɔ̃ alea? Aleke wɔ miexɔ se o? Vɔvɔ̃ ɖo wo ŋutɔ, eye wobia wo nɔewo se be, ame ka gɔ̃e nye ame sia, si ya kple ƒu gɔ̃ hã ɖoa toe? Marko ta atɔ̃. Esiawo megbe la, wova ɖo ƒu la ƒe go kemɛ dzi le Gadaratɔwo ƒe anyigba dzi. Esi woɖi go la, ame aɖe si me gbɔgbɔ makɔmakɔ le la do go tsɔ agado siwo me woɖia ame ɖo la me va kpe wo. Teƒe siae ame sia nɔna, eye ame aɖeke megate ŋu blanɛ kple kɔsɔkɔsɔ gɔ̃ hã o. Enuenu ne wode kunyowo eƒe afɔwo la, eŋenɛ, eye ne woblae kple kɔsɔkɔsɔ gã hã la, etsonɛ. Ame sesẽ aɖeke meli si te ŋu ɖo edzi o. Enɔ agadowo me le toawo dzi zã kple keli, nɔa ɣli dom ɣe sia ɣi, eye wòde abi eɖokui ŋu kple kpewo. Esi ame sia kpɔ Yesu le adzɔge ke la, eƒu du va dze klo ɖe kɔme. Edo ɣli sesĩe be, nya ka le mía kpli wò dome, Yesu, Mawu Dziƒoʋĩtɔ la vi? Meta Mawu na wò bena mègawɔ funyafunyam o. Egblɔ nya siawo elabena Yesu gblɔ nɛ be, wò gbɔgbɔ makɔmakɔ dogo le me. Yesu bie be, ŋkɔwò ɖe? Eɖo ŋu nɛ be, ŋkɔnye nye akpeakpewo, elabena míesɔ gbɔ ale gbegbe. Eɖe kuku na Yesu vevie bena meganya yewo dzoe le nuto ma me o. Aƒehawo ƒe hatsotso gã aɖe nɔ nu ɖum le afi ma le to la ŋu. Gbɔgbɔ makɔmakɔawo ɖe kuku na Yesu be, ɖe mɔ na mí be míayi ɖe hawo me. Eɖe mɔ na wo. Tete gbɔgbɔ makɔmakɔawo do go eye woge ɖe hawo me. Hawo ƒe hatsotso blibo la katã, si ade akpe 2 lɔƒo la, ƒu du kplikplikpli tso to la kɔgo ge dze ƒu la me henɔ tsi ku. Ame siwo le hawo nyim la si dzo, eye woyi ɖakaka nya si dzɔ la le dua me kple agbletawo.
Amewo va be yewoakpɔ nu si va ve me la ɖa. Esi wova ɖo Yesu gbɔ la, wokpɔ ame si me gbɔgbɔ vɔ̃wo nɔ, si nye akpeakpewo la ŋutɔ le awu me hebɔbɔ nɔ anyi eye eƒe mo kɔ. Vɔvɔ̃ koe ɖo ame siwo kpɔ nu siwo va dzɔ ɖe ame si me gbɔgbɔ vɔ̃ nɔ tsã kple hawo dzi la, ka eta na vavalawo. Ameawo bia tso Yesu si bene wòadzo le yewoƒe nutoa me. Esi Yesu le gegem ɖe tɔdziʋua me la, ame si me gbɔgbɔ vɔ̃ nɔ tsã la ɖe kuku nɛ be yeava nɔ eŋu. Yesu mena mɔe o, ke egblɔ nɛ be, heyi aƒe me le tɔwo gbɔ, eye nàɖe gbeƒã nu si Aƒetɔ la wɔ na wò la, kple ale si wòkpɔ nublanui na woe la na wo. Edzo yi ɖade asi gbeƒã ɖeɖe me le dutawoawo me, tso nu siwo Yesu wɔ nɛ la ŋuti, eye amewo katã ti yaa. Esi Yesu ɖo ʋu gatso ƒua va godo la, ameha gã aɖe ƒoƒu ɖe eŋuti le ƒua nu. Ƒuƒoƒeme gã aɖe si ŋkɔe nye Yairo la va le dim, eye esi wòkpɔe la, edze klo ɖe eƒe afɔ nu, heɖe kuku nɛ vevie ŋutɔ gblɔ be, vinye nyɔnuvi ɖo kudo nu, meɖe kuku va da asi ɖe dzi bena eƒe lãme nasẽ, eye wòati agbe. Yesu yi kplii, eye ameha gã aɖe kplɔe ɖo hemimii ɖo. Nyɔnu aɖe hã nɔ ameawo dome, si nɔ ʋusisidɔ lém ƒe 12 sɔŋ. Ekpe fu ŋutɔ le gbedala geɖewo si me, eye wògblẽ nu siwo katã le esi la, gake dɔléle la meka ɖe me nɛ o, ke boŋ ɖeko wogado gã ɖe edzi wu tsã. Esi nyɔnu sia se Yesu ŋkɔ la, eto Yesu megbe lɔƒo ge ɖe ameha la dome. Edze ameha la, eye wòka asi Yesu ƒe awu ŋuti. Ewɔ esia elabena egblɔ le eɖokui me be, ne meka asi eƒe awu ŋu ɖeɖe gɔ̃ hã la, mahaya. Esi wòka asi Yesu ƒe awu ŋuti teti ko la, ʋusisi la nu tso, eye wòse le lãme be woda gbe le ye ŋu. Yesu se le eɖokui me be ŋusẽ do go le ye me. Etrɔ ɖe ameha la gbɔ enumake, eye wòbia be, ame kae ka asi nye awu ŋu? Eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ be, ekpɔ be ameha la mimi ye ɖo, hafi nèle biabiam be ame kae ka asi ŋua? Yesu tsa ŋku godoo le ame si wɔ nua la dim. Vɔvɔ̃ ɖo nyɔnu la, eye wòde asi zozo me nyanyanya, elabena enya nu si dzɔ ɖe edzi. Eva dze klo ɖe Yesu ŋkume, eye wògblɔ nyateƒe blibo la katã nɛ. Yesu gblɔ nɛ be, vinye nyɔnuvi, wò xɔse da gbe le ŋuwò, heyi le ŋutifafa me, wò dɔléle la nevɔ. Esi Yesu gale nu ƒom la, du tso ƒuƒoƒemegã la ƒe aƒe me va be nyɔnuvi la ku. Eya ta amegã la megaxa fu ɖe na nufiala la o. Yesu se nya si gblɔm wole dzaa na amegã la, eye wògblɔ nɛ be, megavɔ̃, xɔse ko. Yesu meɖe mɔ na ame aɖeke be wòakplɔ ye ɖo, negbe Petro, Yakobo kple Yohanes, Yakobo nɔvi la ko. Esi wova ƒuƒoƒemegã la ƒe me la, ekpɔ bena amewo ƒo zi va, eye wole avi fam hele ɣli dom sesĩe. Yesu ge ɖe me, eye wògblɔ na wo be, nu ka ta miele ʋunyaʋunya wɔm hele avi fam ale? Ɖevi la meku o, ke boŋ alɔ̃ dɔm wòle. Ameawo ɖu fewu le ŋuti, ke eya na ameawo katã dogo, eye wokplɔ ɖevia fofo, dada kple ame siwo kpe ɖe ŋuti la yi afi si ɖevia mlɔ. Elé ɖevia ƒe alɔnu hegblɔ nɛ be, ɖetugbi fɔ, si wogblɔna le Hebrigbe me be, Talita kumi. Enumake nyɔnuvi la fɔ, eye wozɔ azɔli. Ƒe 12 wònye, ameawo lulu ŋutɔŋutɔ. Yesu de se na wo vevie be womagana ame aɖeke nase o, eye wògblɔ na wo be woadi nane ne wòaɖu. Marko ta ade. Yesu dzo le afi ma va ya ŋutɔwo de, eye eƒe nusrɔ̃lawo le eyome. Esi dzudzɔgbe ɖo la, ede asi nufiafia me le ƒuƒoƒe la. Eƒe nufafia wɔ moya na ame geɖe siwo se la, eye wobia wo nɔewo se be, afi ka ame sia kpɔ nya siawo tsoe? Nunya ka ƒomevie nye si wonae ale gbegbe?
Demenye eya enye Maria vi atikpala la oa. Menye novia we nye Yakobo, Yose, Yuda kple Simon oa. Novia nyɔnu hã le mia dome le afi sia de. Ale eƒe nu diawo nu. Ke Yesu gblɔ na wo be, amewo dea bubu Mawu ƒe gbeƒãɖela ŋu le afi sia afi, negbe le eya ŋutɔwo de, eƒe ƒometɔwo kple eya ŋutɔ ƒe aƒemetɔwo dome ko womebunɛ le o. Ale mete ŋu wɔ ŋusẽdɔ geɖe le afi ma o. Dɔléla ʋɛ aɖewo ko dzi woda asi ɖo heda gbe le wo ŋu. Wo detɔ woƒe dzimaxɔse wɔ nuku nɛ ŋutɔ. Yesu ta le kɔƒe siwo ƒo xlã afi ma la me hele nu fiam amewo. Eyɔ ame 12 va eɖokui gbɔ, eye wòde asi wo dɔdɔ me eveveve. Ena ŋusẽ wo ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔwo dzi. Ede se na wo be, le woƒe mɔzɔzɔ me la, womegatsɔ naneke ɖe asi o, negbe atizɔti ko. Womatsɔ nuɖuɖu alo nubiakotoku o, eye ga aɖeke meganɔ gonu na wo o. Woado afɔkpa, gake womado dziwui eve o. Egblɔ na wo be, ne mieyi teƒe aɖe, eye miedze aƒe aɖe me la, minɔ afi ma va se ɖe esime miadzo le dua me. Ne miele dzodzom le afi si womexɔ mi le o, alo afi si wogbe be yewomase miaƒe nya le o la, miʋuʋu ke le miaƒe afɔwo ŋuti kɔ ɖi anyi, abe ɖaseɖiɖi ɖe wo ŋu ene. Woyi, eye woɖe gbeƒã be amewo natrɔ dzime. Wonya gbɔgbɔ vɔ̃ geɖewo do goe, eye wosi ami na dɔnɔ geɖewo heda gbe le wo ŋu. Yesu ƒe ŋkɔ ɖi hoo. Fia Herode see, eye wogblɔ be, Yohanes Mawutsidetanamelae wofɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, eya ta ŋusẽdɔ siawo le eme vam to edzi ɖo. Ame aɖewo gblɔ be Eliyae, bubuawo be Mawu ƒe gbeƒãɖela aɖe si ɖi blema gbeƒãɖelawo lae. Esi Herode se nya siawo la, egblɔ be, Yohanes ame si nu mena wotso ta le lae wofɔ tso ame kukuwo dome. Do ŋgɔ la, Herodes ŋutɔ dɔ ame, wolé Yohanes tu ɖe gaxɔ me le Herodia ta, elabena Herodes xɔ Herodia, si nye eya ŋutɔ nɔvi Filipo srɔ̃ la ɖe. Eye Yohanes gblɔ nɛ be, se meɖe mɔ be nàxɔ nɔviwò srɔ̃ aɖe o. Esia ta Herodia lé fu Yohanes, eye wòdi be yeawui. Gake mete ŋui o, elabena Herodes nya be Yohanes nye ame dzɔdzɔe kple ame kɔkɔe. Eya ta evɔ̃e, eye wòkpɔ egbɔ be ele dedie. Togbɔ be eƒe nyawo ɖea fu na eƒe dzitsinya ŋutɔ hã la, elɔ̃ wo sese. Gbe ɖeka la, nu si dim Herodia le la va dzɔ. Herodes ɖu eƒe dzigbeŋkeke, eye wòɖo kplɔ̃ kple amegãwo kple aʋakplɔla gãwo kpakple Galilea ame ŋkutawo va nuɖuƒe. Herodia vinyɔnuvi ge ɖe ɣeɖuƒe la, eye wòɖu ɣe si dze Herodes kple ame kpekpeawo ŋu ale gbegbe be fia la gblɔ na nyɔnuvi la be, bia nu sia nu si nèlɔ̃ lam, eye matsɔe na wò. Eka atam ɖe edzi nɛ be, matsɔ nu sia nu si nàbiam la ana wò, va se ɖe keke nye fiaɖuƒe ƒe afã ke gɔ̃ dzi. Nyɔnuvi la do go yi ɖabia dadaa be, nu ka mabia? Eɖo ŋu nɛ be, bia Yohanes Mawutsidetanamela ƒe ta. Enumake nyɔnuvia ɖe abla va fia la gbɔ, eye wògblɔ nɛ be, medi be nàtso Yohanes Mawutsidetanamela ƒe ta, eye nàtsɔe de agba me nam fifi laa. Nya la ve fia la ŋutɔ, gake le atam si wòka kple ame kpekpeawo hã ta la, melɔ̃ be yeada le yeƒe ŋugbedodo la dzi o. Enumake fia la ɖe gbe na ametatsolawo be wòayi aɖatso Yohanes ƒe ta vɛ. Eyi ɖatso ta le Yohanes nu le gaxɔ la me, eye wòtsɔ ta la ɖe agba me vɛ, hetsɔe na nyɔnuvi la. Nyɔnuvi la hã tsɔe yi na dadaa. Esi Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo see la, woyi ɖatsɔ eƒe kukua ɖi. Ame dɔdɔawo trɔ gbɔ va Yesu gbɔ, eye wogblɔ nu siwo wowɔ kple nu siwo wofia la katã nɛ. Esia yome la, amewo nɔ wo gbɔ vam ale gbegbe be womekpɔ vovo aɖu nu gɔ̃ hã o. Eya ta Yesu gblɔ na wo be,
Mi va ne miayi teƒe si ame aɖeke mele o la dzaa ne miadzudzɔ ʋɛɛ. Woɖo tɔdziʋu dzaa hedzo yina ɖe afi si amewo mele o la. Ke ame geɖewo kpɔ wo dzesii, ale wonɔ du dzi tso du vovovoawo me ɖo ta afi si Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo yina la, eye wotre teƒe la ɖoɖo na wo. Esi Yesu ɖi go la, ekpɔ ameha gã aɖe, eye eƒe dɔ me trɔ ɖe wo ŋu, elabena wole abe alẽ siwo nu kplɔla mele o la ene. Efia nu geɖewo. Esi fiẽsi ɖo la, eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ gblɔ nɛ be, teƒe sia tsɔ abo, eye zã le dodom. Domɔ ameawo ne woayi agbleta kple kɔƒe siwo ƒo xlã mi la me, aɖadi nane aƒle aɖu. Eɖo ŋu na wo be, miawo midi nu na wo ne woaɖu. Wogblɔ be, ɖe míayi aɖaƒle abolo klosaloga 200 nu vɛ na wo woaɖua. Yesu gblɔ na wo be, miyi ɖakpɔe ɖa be abolo nenie le mia si mahã. Wogbɔ va ɖo eŋu nɛ be, abolo 5 kple kalami 2 li. Yesu gblɔ be ameawo ne bɔbɔnɔ anyi le hatsotso me ɖe gbe mumu la dzi hena nuɖuɖu. Wonɔ anyi hamehame, ɖewo 100, ɖewo 50. Yesu tsɔ abolo 5 kple tɔmelã 2, eye wòwu mo dzi heyra ɖe wo dzi. Eka aboloawo na eƒe nusrɔ̃lawo bena woama na ameawo, eye woma kalami 2 hã ɖe wo katã dome. Ame sia ame ɖu nu ɖi ƒo. Azɔ esi woƒo abolo kple kalami kakɛ siwo susɔ la nu ƒu la, kusi 12 yɔ taŋ. Ŋutsu siwo ɖu nua la ƒe xexlẽme de 5,000. Yesu ƒoe ɖe eƒe nusrɔ̃lawo nu be woage ɖe tɔdziʋu la me enumake adze ŋgɔ ayi ɖe Betsaida le go kemɛ dzi, ne yeado mɔ ameha la. Esi wòklã ameha la vɔ la, eyi ɖe togbɛ la dzi be yeado gbe ɖa. Zã do vɔ azɔ, eye tɔdziʋua hã ɖo eƒu la titina. Ke Yesu ɖeka susɔ ɖe goa dzi. Ekpɔ bena ʋua kuku sesẽ na nusrɔ̃lawo, elabena ya ƒo va le wo kpem. Le fɔŋli me la, ezɔ tsia dzi ɖo ta wo gbɔ, eye wòdi be yeato wo ŋu ayi. Ke esi nusrɔ̃lawo kpɔe wòle ƒua dzi zɔm la, wobu xaa be ŋɔlie, eye woƒe ɣli ɖi. Wo katã wokpɔe, eye dzika tso wo ƒo. Tete Yesu ƒo nu na wo be, miaƒe dzi nedze me, migavɔ̃ o, nyee. Ege ɖe tɔdziʋua me le wo gbɔ, eye yaƒoƒo la dzudzɔ. Ke woawo lulu, elabena womedze si nufafia si le aboloawo ƒe nya me la o, eye woƒe susu mete ŋu lée o. Esi wotso ƒua la, woɖi go ɖe Genezaret nyigba dzi. Esi wole ɖiɖim le tɔdziʋua me la, amewo kpɔ Yesu dze sii enumake. Zitɔ le nutoa me godoo, eye wotsɔ dɔnɔwo ɖe woƒe abawo dzi va afi si wose be Yesu le la. Teƒe ɖe sia ɖe si Yesu yi, eɖanye kɔƒe, du alo agbletawo, wotsɔa dɔnɔwo va dana ɖe ablɔwo dzi, eye woɖia kuku nɛ be, nenye eƒe awu to ɖeɖe ko yewoaka asi hã la, anyo. Ame geɖe ale si nu ka asi eŋu la haya. Marko ta 3. Farisitɔ kple agbalẽfiala aɖewo siwo tso Yerusalem la ƒoƒu ɖe Yesu gbɔ. Wokpɔ bena eƒe nusrɔ̃la aɖewo ɖua nu asimaklɔmaklɔe, si gɔmee nye be womeklɔ asi ɖe kɔnu nu o. Enye kɔnu na Farisitɔwo kple Yudatɔwo katã be woaklɔ wo ɖokui ŋuti nyuie hafi aɖu nu. Woléa afɔ ɖe blematɔwo ƒe kɔnyinyiwo ŋuti pɛpɛpɛ. Ne wotso asime gbɔ, eye womele tsi o la, womeɖua nu o. Nenema ke kɔnyinyi bubu geɖewo hã gali, siwo me wolé ɖe asi le kpluwo, nuɖanuwo, ganuwo kple abatiwo kɔklɔ ŋuti. Ale Farisitɔ kple agbalẽfiala siawo biae be, nu ka ta wò nusrɔ̃lawo ya mezɔna ɖe mía tɔgbuiwo ƒe kɔnyinyi nu o, ke boŋ woɖua nu kple asi ƒoɖi? Yesu ɖo eŋu na wo be, Yesaya ƒe nya si wogblɔ le mia alakpatɔ siawo ŋuti la le eme vavã. Woŋlɔe ɖi be, dukɔ sia le subɔyem kple numenya viviwo ko,
ke woƒe dzi ate ɖa xa tso gbɔnye. Wole subɔ yem dzodzro, elabena wole amegbetɔwo ƒe sededewo fiam ɖe Mawu tɔ teƒe. Mieɖe asi le Mawu ƒe se la ŋu, eye mielé amegbetɔwo ƒe kɔnyinyiwo ya me ɖe asi sesĩe. Egagblɔ hã be, mietɔ ye mɔ dzi, ɖe Mawu ƒe se la ɖa dzaa, bena miawɔ ɖe mia ŋutɔ miaƒe kɔnyinyi dzi. Le kpɔɖeŋu me, esi Mose de se be, bu fofo kple dawò, eye wogagblɔ hã be, ame si ke gblɔ nya vɔ̃ ɖe tɔa alo nɔa ŋuti la, wonewui la. Miawo ya miebe, ne ame aɖe agblɔ na edzilawo be, nunana si matsɔ na mi, alo viɖe si miakpɔ tso gbɔnye hafi la, zu vɔsanu na Mawu la, ekema megahiã be wòawɔ naneke na edzilawo o. Ale miewɔ be Mawu ƒe nya ɖi gbɔlo to miaƒe kɔnyinyi si miefiana la me. Miewɔa nu bubu geɖe siwo ɖi esiawo tɔgbi. Yesu gayɔ ameha la va ɖokui gbɔ, eye wògblɔ na wo be, mi katã mieɖo tom ne miase nu gɔme be, naneke melia tso gota age ɖe ame me si ate ŋu aƒo ɖii o, ke boŋ nu siwo le godom tso ame me la, woawoe ƒoa ɖii. Esi wòdzo le ameha la gbɔ yi aƒe me la, eƒe nusrɔ̃lawo bia lolodo la gɔmee. Eɖo ŋu na wo be, ame mase nu gɔmewo miawo hã mienyea? Ɖe miedze sii bena nu sia nu si tsoa gota yina ɖe ame me la, mate ŋu aƒo ɖii oa? Elabena menye ame ƒe dzi mee wògena ɖo o, ke boŋ eƒe dɔ mee wòyina, eye wòdenɛ le nugodo. Yesu fia le esia me be, nuɖuɖuwo katã ŋu kɔ. Egblɔ be, nu si doa go tso ame me lae ƒoa ɖi ame, elabena ame ƒe dzime kee susu vɔ̃wo doa go. Atrewɔwɔ, fififi, amewuwu, ahasiwɔwɔ, ŋubabiã, nuvɔ̃ɖiwɔwɔ, amebeble, hadzedze, ŋuʋaʋã, busubɔbɔ, dada kple movidzɔdzɔ. Nu vɔ̃ɖi siawo katã doa go tso ame me, eye woawoe ƒoa ɖi ame. Yesu dzo le afi ma yi ɖe Tiro nuto me, eyi ɖe aƒe aɖe me, eye medi be ame aɖeke nanya o, ke mete ŋu ɣla eɖokui o. Nyɔnu aɖe si vinyɔnuvi megbɔgbɔ makɔmakɔ le la se ŋkɔ, eye wòtii ve enumake hedze klo ɖe eƒe afɔ nu. Nyɔnu sia nye Helatɔ, si nye Sirofoenike vidzidzia. Eɖe kuku nɛ be wòanya gbɔgbɔ vɔ̃ la ado go tso ye vinyɔnuvi la me. Yesu gblɔ nɛ be, na ɖeviwo naɖi ƒo gbɔ, elabena medze be woatsɔ ɖeviwo ƒe nuɖuɖu aƒu gbe na avuwo o. Nyɔnu la ɖo eŋu nɛ be, amegã, ele nenema baa, gake avu siwo le nuɖukplɔ̃ te la, hã ɖua ɖeviwo ƒe nuɖuɖu siwo duduna la ya faa ɖe. Yesu gblɔ nɛ be, le wo nya sia ta la, hei, gbɔgbɔ vɔ̃ la do go le viwò nyɔnuvi la me. Nyɔnua yi aƒe me, eye wòkpɔ ɖevia wòmlɔ anyi ɖe aba dzi. Gbɔgbɔ vɔ̃ la do le eme. Yesu trɔ tso Tiro nutɔ me yi ɖato Sidon kple Dotawɔwo ƒe nuto me, hedo ɖe Galilea ƒuta. Tete wotsɔ ame aɖe si nye tokunɔ, eye wòkɔkɔna la va egbɔ, eye woɖe kuku nɛ be wòada asi ɖe edzi. Yesu ɖe kpɔ ŋutsua tso ameha la gbɔ, tsɔ eƒe asibidɛwo de eƒe towo me, eye wòɖe ta ɖo ŋutsua ƒe aɖe nu. Azɔ Yesu kpɔ dziƒo ɖe hũu hegblɔ nɛ be, ʋu, si nye Efata le Hebrigbe me. Enumake eƒe to ʋu, eƒe aɖeka hã ɖɔ ɖo, eye wòƒo nu nyuie. Yesu de se be womegagblɔ nya la na ame aɖeke o, gake zi geɖe ale si wòde se na woe la, zi geɖe wu wokaka nya lae. Ame siwo katã se la ƒe mo wɔ ya ŋutɔ, eye wogblɔ be, eɖɔ nuwo katã ɖo pe, ena tokunɔwo se nu, eye aɖetututɔwo hã ƒo nu.
Marko ta enyi. Esi amegbe la, ameha gã aɖe gava ƒoƒu. Esi naneke meli woaɖu o ta la, Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ gblɔ na wo be, ameha la ƒe nu wɔ nublanui nam, elabena ŋkeke 3 sɔŋ enye si wole ŋunye, ke naneke mele wo si woaɖu o. Ne medo mɔ wo dɔmeɣi la, woagbɔdzɔ eye nu atso wo le mɔta. Kpe ɖe sia ŋuti la, wo dometɔ aɖewo tso didiƒe. Eƒe nusrɔ̃lawo ɖo eŋu nɛ be, afi ka míate ŋu akpɔ nuɖuɖu atsoe le gbedadaƒo afi sia ana ame siawo katã woaɖu aɖi ƒo. Ebia wo be, abolo nenie le mia si? Woɖo eŋu be, woame 7. Yesu na ameha la bɔbɔ nɔ anyi hena nuɖuɖu. Etsɔ abolo 7awo da akpe na Mawu ɖe wo ta, eye wòka wo na eƒe nusrɔ̃lawo be woama na ameha la. Nusrɔ̃lawo ma nuɖuɖua na ameha la, kalami ʋɛ aɖe hã le wo si. Esi Yesu bia yayra ɖe edzi la, ena wotsɔ eya hã ɖo wo kɔme. Woɖu nu ɖi ƒo. Esi woƒo kake si wosusɔ la nu ƒu la, wokpɔ kusi 7. Ameawo ƒe xexlẽme anɔ 4000. Yesu do mɔ wo, eye eya kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖo tɔdziʋu enumake va Dalmanuta nutowo me. Farisitɔwo va do, eye wode asi nyahehe me kplii. Wodoe kpɔ hele biam be wòana dzesiwo tso dziƒo. Yesu ɖe hũu le eɖokui me gblɔ be, aleke wɔ egbegbevi siawo le nukunu biam? Magblɔ na mi koŋ be womele nukunu aɖeke ɖe ge afia mi ame siawo o. Tete wòdzo le wo gbɔ, gaɖo tɔdziʋu la heyi ɖe go kemɛ dzi. Nusrɔ̃lawo meɖo ŋku edzi tsɔ abolo ɖe asi o. Ɖeka koe ti ʋua me na wo. Yesu xlɔ̃ nu wo be, mikpɔ nyuie milé be na mia ɖokui le Farisitɔwo ƒe amewo ʋãnu kple Herodes ƒe amewo ʋãnu ŋuti. Eƒe nusrɔ̃lawo dzro nya la me sẽe hegblɔ be, edze ƒãa be esi mietsɔ abolo ɖe asi o tae wòle nya siawo gblɔm ɖo. Yesu see eye wòbia wo be, nu ka ta miaƒe abolo matsɔmatsɔ le fu ɖem na mi? Ɖe miese nu gɔme alo kpɔ nu dzesi kpɔ haɖe oa? Miaƒe susu me gado viviti koa? Miekpɔa nua? Miesia nua? Mieɖoa ŋku nu dzi oa? Esi mema abolo 5 na ame 5000 la, kake siwo susɔ la, kusi nenie miefɔ? Woɖo eŋu be 12. Abolo 7 si mema na ame 4000 ɖe, kusi neni mee miefɔ kake kpɔtɔeawo ɖo? Woɖo eŋu nɛ be, woame 7. Yesu bia wo be, eme mekɔ na mi kpɔa? Wova Betsaida, eye ame aɖewo kplɔ ŋkuagbãtɔ aɖe va Yesu gbɔ heɖe kuku nɛ be wòaka asi eŋu. Yesu lé ŋkuagbãtɔ la ƒe alɔnu, eye wokplɔe do goe le dua me. Enyɔ ta ɖe eƒe ŋku dzi, hetsɔ asi ɖo edzi, eye wòbie be, ele nane kpɔma? Ŋkuagbãtɔ la fɔ kɔ dzi, eye wòɖo eŋu nɛ be, mekpɔ amewo flufluflu, wole abe atiwo ene hele zɔzɔm. Tete Yesu gatsɔ eƒe asiwo ɖo ŋutsua ƒe ŋkuwo dzi. Ŋutsua klẽ ŋku sesĩe, ŋkuawo ɖɔɖo, eye wòkpɔ nu sia nu nyuie azɔ. Yesu ɖoe ɖe aƒe kple nya siawo be, megage ɖe dua me gɔ̃ hã o. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dze mɔ yi kɔƒe siwo ƒo xlã Kaesarea Filipi du la me. Le mɔta la, ebia eƒe nusrɔ̃lawo be, ame ka amewo gblɔna be menye? Woɖo eŋu nɛ be, ame aɖewo be wòe nye Yohanes Mawutsidetanamela, bubuwo be Eliyae nenye, eye ame bubu aɖewo hã be Mawu ƒe gbeƒãɖelawo dometɔ ɖekae nenye. Yesu bia wo be, ke miawo ya ɖe, ame kae menye le mia gbɔ? Petro ɖo eŋu nɛ be, wòe nye Kristo la. Yesu de se na wo be,
Omega ƒo nu le nya sia ŋuti na ame aɖeke o. Azɔ Yesu de asi nufiafiawo me be ele na amegbetɔvi la bena wòakpe fu geɖe, eye amegãwo, nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo ado vloe, eye woawui, gake agafɔ ɖe tsitre le ŋkeke 3 gbe. Yesu gblɔ nya sia na wo le ame dome, ke Petro ɖe kpɔe, eye wòde asi nyagbegbe me nɛ. Yesu trɔ kpɔ eƒe nusrɔ̃lawo dzi ɖa heka mo na Petro gblɔ be, dze na mayi, Abosam, elabena nu siwo le vevie na wò la, womedze Mawu tɔ dzi o, ke boŋ amegbetɔ tɔwo wonye. Eyɔ ameha la kple eƒe nusrɔ̃lawo va eɖokui gbɔ, eye wògblɔ na wo be, ne ame aɖe di be yeanɔ yonyeme la, negbe nu le eya ŋutɔ ɖokui gbɔ, netsɔ eƒe atitsoga, eye wòanɔ yonyeme. Elabena ame si ke di be yeaɖe eƒe agbe la, abui, ke ame si ke abu eƒe agbe ɖe nye kple nyanyui la ta la, woaxɔe ɖe agbe. Elabena vi ɖeka wòanye na ame, ne xexeme blibo la katã zu tɔ, gake wòabu eƒe agbe. Alo ɖe nane li, si amegbetɔ ate ŋu atsɔ aɖɔli eƒe agbea. Ame si ke nye kple nye nyawo kpe ŋu na le egbegbevi siawo siwo mexɔ se o, eye wonye nu vɔ̃ wɔlawo la ŋkume la, ame ma akpe ŋu na amegbetɔvi la hã, ne eva do ɖe Fofoa ƒe ŋutikɔkɔe me kple mawudɔla kɔkɔeawo. Marko ta 9. Yesu ye dzi gblɔ be, nyateƒe tututu wònye to mele na mi, be ame aɖewo le mia dome le afi sia, siwo maku hafi Mawu ƒe fiaɖuɖu la ava ŋusẽtɔe o. Le ŋkeke ade megbe la, Yesu kplɔ Petro, Yakobo kple Yohanes, eye woawo ɖeɖe woyi to kɔkɔ aɖe dzi dzaa. Eƒe dzedzeme trɔ le wo ŋkume, eye eƒe awuwo trɔ fu tititi hele dzo dam miamia. Nunyala aɖeke mele anyigba dzi si ate ŋu anya wo woafu nenema o. Eliya kple Mose woɖe wo ɖokui fia wo, eye wole nu ƒom kple Yesu. Petro gblɔ na Yesu be, Nufiala, enye dzidzɔ na mí ŋutɔ be míeva afii. Na míawɔ agbadɔ 3, tɔwò ɖeka, Mose tɔ ɖeka, eye Eliya hã tɔ ɖeka. Ke menya nu si gblɔm wòle o, elabena ɖe wolulu, eye vɔvɔ̃ ɖo wo ŋutɔ. Alilikpo va hedo vɔvɔli ɖe wo dzi. Tete gbe ɖi tso alilikpo la me be, Vinyee nye ame sia, nyemelɔ̃a nu le egbɔ o, miɖo toe. Wotsa ŋku mlamla, ke womegakpɔ ame bubu aɖeke o, negbe Yesu ɖeka ko. Esi woɖi tso toa dzi gbɔna la, ede se na wo bena womegagblɔ nu siwo kpɔ la na ame aɖeke o, va se ɖe esime amegbetɔvi la nafɔ tso ame kukuwo dome. Nya la ti woawo ɖeɖe dome, eye wole wo nɔewo biam be, titretiti tso ame kukuwo dome gɔme ɖe. Wobia Yesu be, nu ka ta agbalẽfialawo gblɔna be ele be Eliya nava do ŋgɔ? Eɖo ŋu na wo be, nyateƒe, ele be Eliya nava do ŋgɔ, be wòaɖo nuwo woteƒe. Nu ka ta woŋlɔ ɖi le amegbetɔvi la ŋu be akpe fu geɖe, eye woado vloe. Mele gblɔm na mi be Eliya va xoxo, eye wowɔ nu si wolɔ̃ la ɖe ŋuti abe ale si woŋlɔe ɖi la ene. Esi wova ɖo nusrɔ̃la bubuawo gbɔ la, wokpɔ ameha gã aɖe ƒo xlã wo, eye agbalẽfialawo le nya hem kpli wo. Esi ameha la kpɔ Yesu la, woɖi vo ŋutɔ, tete woƒu du yi egbɔ hedo gbe nɛ. Yesu bia eƒe nusrɔ̃lawo be, nya ka hem miele kpli wo? Ameha la dometɔ ɖeka ɖo eŋu nɛ be, Nufiala, nyee kplɔ vinye ŋutsuvi va gbɔwòe, elabena gbɔgbɔ maƒonu le eme. Afi sia afi si wòlée le la, etsɔnɛ ƒu anyi, futukpɔ dona le nu, eye wòɖu aɖukli heliana. Mebia wò nusrɔ̃lawo bena woanye adogoe,
ke wo mete ŋui o. Yesu gblɔ na wo be, o dzidzime maxɔse, ɖe manɔ mia gbɔ ɖaa. Va se ɖe ka ye mado dzi ahe mi ase ɖo? Mikplɔe va gbɔnyee. Wokplɔ ŋutsuvia va Yesu gbɔ. Esi gbɔgbɔ la kpɔ Yesu la, enyama ɖevi la wodze anyi enumake hele memlim, eye futukpɔ le dodom le enu. Yesu bia ŋutsuvia fofo be, eka yi dɔlélea dze egɔme? Eɖo ŋu be, tso keke eƒe ɖevi me kee. Enu la, etsɔnɛ ƒua dzome kple time gɔ̃, bena yeawui. Ke ne ate ŋu awɔ nane la, kpɔ míaƒe nublanui ne nàkpe ɖe mía ŋu. Yesu gblɔ be, ɖe nebe ne nye mate ŋuia. Nu sia nu le bɔbɔe na ame si xɔse la. Enumake ɖevia fofo do ɣli be, mexɔse, ke nye xɔse mesɔ gbɔ, kpe ɖe ŋunye wòadzi ɖe edzi. Esi Yesu kpɔ be ameha aɖe le du dzi gbɔna la, eblu ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔ la ta be, wò gbɔgbɔ tokunɔ aɖetututɔ, dogo le ɖevia me, eye megage ɖe me azɔ gbeɖe o. Gbɔgbɔ la nyama ɖevia, hedo ɣli sesĩe, eye wòdogo le me. Ɖevia zu abe ame kuku ene, ale be ameawo dometɔ geɖewo gblɔ be eku. Ke Yesu lé eƒe alɔnu hekɔe dzi, eye wòtso ɖe tsitrenu. Emegbe esi Yesu yi aƒe me la, eƒe nusrɔ̃lawo ɖeɖe biae dzaa be, aleke wɔ míawo ya míete ŋu nya gbɔgbɔ vɔ̃ la do goe o. Egblɔ na wo be, esia ƒomevi ya la, womate ŋu anyae ado goe to mɔ bubu aɖeke dzi o, negbe to gbedodoɖa me ko. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzo le afi ma yi ɖato Galilea. Ke Yesu medi be ame aɖeke nanya o, elabena enɔ nu fiam eƒe nusrɔ̃lawo be, wole Amegbetɔvi la de ge asi na amewo, eye woawui, eye ne wowui la, agati tre le ŋkeke 3 megbe. Ke womese nufafia la gɔme o, gake wole vɔvɔ̃m be yewoabia egɔmee. Wova Kapernaum, eye esi wòge ɖe aƒe me la, Yesu bia eƒe nusrɔ̃lawo be, nu ka ŋue mienɔ ɖi kem le mɔ dzi? Ke woawo zi kpi, elabena wonɔ nya ʋlim le wo nɔewo dome le mɔa dzi le ame si nye ame vevitɔ ŋuti. Yesu bɔbɔ nɔ anyi, yɔ ame 12, eye wògblɔ na wo be, ame si ke di be yeaxɔ nɔƒe gbãtɔ la, ele nɛ be wòanye amewo katã ƒe mlɔetɔ kple woƒe subɔla. Ekplɔ ɖevi sue aɖe va wo dome, eye esi wòlée ɖe akɔnu la, egblɔ na wo be, ame si axɔ ɖevi siawo dometɔ ɖeka le tanye la, nyee wòxɔ, eye ame si xɔm la, menye nyee wòxɔ o, ke boŋ exɔ ame si dɔm ɖo ɖa la. Yohanes gblɔ na Yesu be, Nufiala, míekpɔ ame aɖe si le gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam do goe le wò ŋkɔ me, eye míegbe nɛ, elabena mele mía yome o. Ke Yesu gblɔ be, migagbe nɛ o, elabena ame aɖeke meli si awɔ ŋusẽdɔ le nye ŋkɔ me, eye le eya megbe kasia wòate ŋu agblɔ nya vɔ̃ ɖe ŋunye o. Ame si ke metsi tre ɖe mía ŋu o la, mía dzi wòle. Nyateƒe to mele na mi bena, ne ame aɖe ana tsikplu ɖeka mi be miano, le esi Kristo ƒe ŋkɔ le mia ŋuti ta la, axɔ eŋuti teƒeɖoɖo godoo. Ame si ke akplɔ ɖevi sue siwo xɔ dzinye se la dometɔ ɖeka ade nu vɔ̃ me la, ne wotsɔ te gã aɖe ti ɖe kɔ nɛ, eye wotsɔe ƒu gbe ɖe atsiaƒu me hã la, anye ne enyo nɛ wu. Ne wò asi heawo dea nu vɔ̃ me la, lãe ɖa. Enyo na wò be nàti asi ɖeka age ɖe agbe la me, wu be asi 2 nanɔe na wò, nàhayi dzomavɔ me. Ne wò afɔ kplɔwo dea nu vɔ̃ me la, lãe ɖa. Enyo na wò be nàge ɖe agbe la me kple afɔ ɖeka, wu be afɔ 2 nanɔ asiwò, eye woatsɔ wò aƒu gbe ɖe dzomavɔ me.
ne wo ŋku heawo de anu vɔ̃ me la, hoe le tome. Enyo na wo be nayi ɖe mawufiaɖuƒe la me kple ŋku ɖeka, wu be ŋku ve nanɔ ŋu o, gake woatsɔ wò aƒu gbe ɖe dzomavɔ me. Afi si nye mekuna le o, eye dzo hã metina o. Elabena woatsɔ dzo akɔ ame sia ame ŋu abe ale si wotsɔa dze kɔa vɔsaŋui la ene. Dze la nu nyui wònye, ke ne nu si wɔe wònye dze la do le me la, nane li miatsɔ ade wòaganye dzea. Mina dze naɖo mi, eye minɔ ŋutifafa me kple mia nɔewo. Marko ta ewo. Yesu dzo le afi ma yi Yudea nuto me kple Yordan godo. Ameha gaƒoƒu ɖe ŋu, eye wogafia nuwo abe ale si wowɔna la ene. Farisitɔ aɖewo va le etem kpɔ hebie be woɖe mɔ be ŋutsu nagbe srɔ̃a. Yesu bia wo be, se kae Mose de na mi? Wogblɔ be, Mose ɖe mɔ be ŋutsu naŋlɔ srɔ̃gbegbalẽ, ekema wòaɖe asi le srɔ̃a ŋu. Yesu gblɔ na wo be, miaƒe tosesẽ tae Mose ŋlɔ se sia na mi ɖo. Tso xexeme ƒe gɔmedzedze me ke la, atu kple asi Mawu wɔ. Eya ta ame agblẽ tɔa kple nɔa ɖi, alé ɖe srɔ̃a ŋu. Wo kpakple ve la woazu ame ɖeka, elabena tso esia dzi yina la, womeganye ame eve o, ke boŋ wozu ɖeka. Eya ta nu si Mawu bla ɖekae la, migana ame nama me o. Esi wotrɔ va aƒe me la, eƒe nusrɔ̃lawo gabia nu le nya sia ŋuti. Yesu gblɔ na wo be, ne ame aɖe agbe srɔ̃a nyɔnu, eye wòaɖe bubu la, eye wòahasi ɖe ya ma ŋuti. Nenema ke ne nyɔnu gbe srɔ̃a, eye wòɖe ŋutsu bubu la, eya hã wòahasi. Ame aɖewo kplɔ ɖeviwo gbɔna Yesu gbɔ be wòada asi ɖe wo dzi, ke eƒe nusrɔ̃lawo he nya ɖe ameawo ŋu. Esi Yesu kpɔe la, edo dziku, eye wògblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, mina ɖeviawo nava gbɔnye, migaxe mɔ na wo o, elabena ame siawo ƒomevi tɔe nye mawufiaɖuƒe la. Mele gblɔm na mi le nyateƒe me, be ame si ke mexɔ Mawu ƒe fiaɖuɖu abe ɖevi ene o la, mage ɖe Mawu ƒe fiaɖuƒe la me o. Tete woxɔ ɖeviawo ɖe eƒe akɔnu, da asi ɖe wo dzi heyra wo. Esi Yesu dze mɔ yina la, ame aɖe ƒu du va dze klo nɛ hebie be, nufiala nyui, nu ka mawɔ akpa gbe mavɔ? Yesu gblɔ nɛ be, aleke wɔ nèyɔm be ame nyui? Ame nyui aɖeke meli o, negbe Mawu ɖeka ko. Enye asiawo be, mègawu ame o, mègawɔ ahasi o, mègafifi o, mègaɖi aʋatsoɖase o, mègaba ame o, bu fofo kple dawò. Amea gblɔ na Yesu be, nufiala, mewɔ esiawo katã dzi tso nye ɖevi me ke. Yesu fɔ mo dzi kpɔe hegblɔ nɛ be, nu ɖeka susɔ na wò, heyi nàdzra nu si le asiwò, eye nàtsɔ ga la na ame dahewo, ekema kesinɔnu anɔ dziƒo na wò, ne nàva nɔ yonyeme. Esi ŋutsua se nya siawo la, eƒe mo datu, eye wòdzo kple nuxaxa, elabe nu geɖe le esi. Yesu tsa ŋku godoo hegblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, esesẽ ŋutɔ vavã na ame siwo nye kesinɔtɔwo la, be woage ɖe Mawu ƒe fiaɖuɖu te. Esi nusrɔ̃lawo se nya siawo la, woti yaa, ke Yesu yi dzi gblɔ na wo be, vinyewo, asesẽ ŋutɔ na ame siwo ɖoa dzi ɖe kesinɔnuwo ŋu la, be woage ɖe Mawu ƒe fiaɖuɖu la me. Ele bɔbɔe na kposɔ be wòato abui ƒe ʋome wu be kesinɔtɔ nage ɖe Mawu ƒe fiaɖuɖu la me. Nya siawo wɔ nuku na eƒe nusrɔ̃lawo ŋutɔŋutɔ, eye wobia wo nɔewo be, ekema ame ka gɔ̃e woate ŋu axɔ ɖe agbe? Yesu kpɔ wo dũu, eye wogblɔ be, amegbetɔwo gbɔ la, esia mate ŋu ava me o, ke mele nenema le Mawu ya gbɔ o, elabena Mawu ya ate ŋu wɔa nu sia nu. Tete Petro de asi gbɔgblɔ me nɛ be, kpɔ ɖa,
Miao ya mi gble nuwo katã ɖi hedze yewome. Yesu gblɔ be, nyateƒe tututu mele na mi, bena ame sia ame si gble eƒe aƒe alo nɔvia ŋutsuwo alo eƒe agblewo ɖi le nye kple nyanyui la ta la, axɔ teƒeɖoɖo geɖe wu le ɣeyiɣi sia me. Woaɖo xɔ, nɔvi ŋutsu, nɔvi nyɔnu, dada, vi kple anyigba siwo katã wògblẽ ɖi la teƒe nɛ zi 100, hekpe ɖe yometiti ŋu, eye le ɣeyiɣi si le vava ge la me la, akpɔ agbe mavɔ. Ke ame geɖe siwo nye gbãtɔwo la va zu mlɔetɔwo, eye mlɔetɔwo la va zu gbãtɔwo. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dze mɔ yina Yerusalem azɔ. Yesu dze wo ŋgɔ, eye esia wɔ moya na wo. Ame siwo dze wo yome la le vɔvɔ̃m. Egayɔ nusrɔ̃la 12 va eɖokui gbɔ, eye wogade asi nu siwo le dzɔdzɔ ge ɖe dzi la gbɔgblɔ me na wo be, miɖo to ne miase ɖa. Míeyina Yerusalem. Woade Amegbetɔ Vi le asi na nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo. Woatso kufia nɛ, eye woade asi na ame siwo menye Yudatɔwo o la. Woaɖu fewu le eŋu, aɖe ta ɖe eŋu, woaƒoe kple atam, eye woawui, ke le ŋkeke 3 gbe la, afɔ ɖe tsitre. Yakobo kple Yohanes, Zebedeo viawo te ɖe Yesu ŋu gblɔ nɛ be, Nufiala, míedi be nàwɔ nu si ke míabia wò la na mí. Ebia wo be, nu ka di miele be mawɔ na mi? Wogblɔ nɛ be, ne eɖo wò ŋutikɔkɔe me la, nàna be mía dometɔ ɖeka nabɔbɔ nɔ wo nuɖusime, eye evelia nanɔ wo miame. Yesu gblɔ na wo be, mienya nu si bia miele la o. Ɖe miate ŋu ano nu le veveƒe kplu si nu mele nu no ge le la, alo axɔ mawutsi de ta si woade nam la? Woɖo eŋu nɛ be, míate ŋui. Yesu gblɔ na wo be, miano nu le kplu si nu mele nu no ge le. Mawutsi si woade ta nam la, woade ta ne miawo hã ya. Gake be mianɔ anyi ɖe nye nuɖusime alo miame la, eya menye nyee aɖe mɔ le ŋuti o. Ame siwo wodzre ɖo ɖi na la tɔ wònye. Esi ame ewoawo se Yakobo kple Yohanes ƒe biabia la, wodo dziku ɖe wo ŋu. Yesu yɔ wo va eɖokui gbɔ, gblɔ na wo be, mienyae bena ame siwo buna be wonye tatɔwo na trɔ̃subɔlawo la, ɖu amegã ɖe wo dzi, eye woƒe kplɔlawo kpɔa ŋusẽ blibo ɖe wo dzi. Ke meganɔ nenema le miawo ya mia dome o. Ame si di be yeanye amegã le mia dome la, nanye miaƒe subɔla, eye ame si ke di be yeanye gbãtɔ le mia dome la, nanye amewo katã subɔla, elabena Amegbetɔ Vi la gɔ̃ hã meva be woasubɔ ye o, ke boŋ be yeasubɔ amewo, eye yeatsɔ yeƒe agbe ana be ne woaxɔ ame geɖe. Wova ɖo Yeriko. Esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo kpakple ameha gã aɖe dzo le Yeriko dua me yina la, Bartimeo, Timeo vi, si nye nubiala ŋkuagbatɔ la, nɔ anyi ɖe mɔto. Esi wose be Yesu Nazaretitɔ lae va yina la, ede asi ɣlidodo me be, Yesu David vi, kpɔ nublanui nam. Ame geɖewo nyra ɖee be ne zi ɖoɖoe, ke eya do ɣli sesĩe ɖe edzi wu be, David vi lee, kpɔ nublanui nam dzro. Yesu tɔ hegblɔ be, miyɔe ɖa. Woyɔ ŋkuagbatɔ la, gblɔ nɛ be, wò dzi nedze me. Tso va, ele yɔwòm. Eɖe asi le dziwui si le ŋu la ŋu ƒu gbe, eye wòti kpo va Yesu gbɔ. Yesu biae be, nu ka nèdi be mawɔ na ye? Ŋkuagbatɔ la gblɔ nɛ be, Nufiala, na makpɔ nu. Yesu gblɔ nɛ be, hei, wò xɔse dagbe le ŋuwò. Enumake ŋkuagbatɔ la ƒe ŋku ʋu, eye wòdze Yesu yome le mɔa dzi.
Marko tawireke. Esi Yesu kple ƒe nusrɔ̃lawo gogo Yerusalem, eye wote ɖe Betfage kple Betania ŋu le amito la gbɔ la, edo eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ eve ɖa gblɔ na wo be, miyi kɔƒe si le mia ŋgɔ la me. Ne miege ɖe me teti la, miakpɔ tedzivi aɖe le kame, si ame aɖeke medo kpɔ o la, miɖe kae ne miakplɔe vɛ. Ne ame aɖe bia mi be, nu ka ŋuti miele ka ɖemii mahã la, migblɔ nɛ be, Aƒetɔ lae le ehiãm, ekema aɖoe ɖa enumake. Ale wodzo yi, eye wokpɔ tedzivi aɖe le kame, le kpɔnu le mɔto. Esi wole ka ɖemii la, ame aɖewo siwo le tsitre ɖe afi ma la bia wo be, nu kae nye ma wɔm miele? Nu ka ta miele tedzivi la ɖem le kame? Woɖo eŋu na wo abe ale si Yesu gblɔ na wo la ene. Tete woɖe mɔ le eŋu na wo. Esi wokplɔ tedzivia vɛ na Yesu la, wotsɔ woƒe avɔwo ɖo ɖe edzi, eye Yesu nɔ edzi. Ame geɖe keke woƒe avɔwo me heɖo ɖe mɔa dzi, eye bubuawo ŋe atilɔ siwo ŋu aŋgbawo le la le mɔto hlẽ ɖe mɔa dzi. Tete ame siwo le Yesu ŋgɔ kple siwo le eyome la de asi ɣlidodo me le gbɔgblɔm be, Aƒetɔ, ɖe mí loo, woyra ame si gbɔna le Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Woyra mía fofo David ƒe dziɖuɖu si gbɔna la. Ɖeɖe wònye tso Mawu gbɔ ke. Esi Yesu ɖo Yerusalem la, ege ɖe mawuƒe la me. Etsa ŋku godoo, lé ŋku ɖe nu sia nu ŋu, eye esi fiẽsi ɖo vɔ ta la, eya kple ame 12 dzo yi Betania. Esi ŋu ke, eye wotrɔ tso Betania la, dɔnɔ Yesu wum. Ekpɔ ati aɖe si ƒe tsetse woɖuna. Ati sia to aŋgba nyuie eye wole adzɔge. Eyi be ɖewohĩ yeakpɔ kutsetse aɖe le edzi. Ke esi wòva atia gbɔ la, mekpɔ naneke le edzi o, negbe aŋgbawo ko, elabena atia ƒe tseyi meɖo haɖe o. Yesu gblɔ na ati la be, ame aɖeke magaɖu wò tsetse akpɔ gbeɖe o, eye eƒe nusrɔ̃lawo see. Wova ɖo Yerusalem, eye esi Yesu ge ɖe mawuƒe la me la, ede asi ame siwo le asi ƒlem le mawuƒea me la nyanya me do goe. Emu gaɖɔlilawo ƒe kplɔ̃wo kple ahɔnɛdzralawo ƒe zikpuiwo ƒu anyi. Melɔ̃ gɔ̃ hã be ame aɖeke natsɔ naneke ava tso me to mawuƒe la ƒe xɔxɔnu ayi o. Efia nu hegblɔ na wo be, menye ɖe woŋlɔe ɖi be woayɔ nye aƒe la be dukɔwo katã ƒe gbedoɖaƒe oa? Ke miawo ya mietsɔe wɔ adzodalawo ƒe beɖoƒe. Nya sia ɖo nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo gbɔ, eye wodi mɔnu be yewoawui. Le vɔvɔ̃ nɛ ta, elabena eƒe nufiafia wɔ moyaa na ameha blibo la. Esi fiẽ wɔ la, wodo go le dua me. Esi wotrɔ yina evea gbe ŋdi kanya la, wokpɔ be kutsetseti la yrɔ sũu tso keke ƒe keme ke. Petro ɖo ŋku nu si dzɔ la dzi, eye wogblɔ na Yesu be, Aƒetɔ, kpɔ ɖa, ati si nèƒo fi de la yrɔ. Yesu ɖo eŋu na wo be, mixɔ Mawu dzi se. Nyateƒe tututu to mele na mi, be ame si ke agblɔ na to sia be, ho ne nàyi aɖadze atsiaƒu me, eye wòaxɔe ase ɖikeke manɔmee, be nu si yegblɔ la ava eme la, ava eme nɛ. Eya ta mele gblɔm na mi, be nu sia nu si miabia le gbedodoɖa me la, mixɔe se be esu mia si, ekema miaxɔe. Azɔ ne mietsitre be yewoado gbe ɖa la, mitsɔ nu si le miaƒe dzime ɖe ame sia ame ŋu la kee, ale be mia Fofo si le dziƒo la natsɔ miawo hã miaƒe dzidadawo ake mi. Wogava Yerusalem. Esi Yesu le tsatsam le mawuƒe la me la, nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo kpakple dumemetsitsiwo va gbɔ. Wotɔ gbee be, ŋusẽ ka dzi nèto le nu siawo wɔm? Alo ame kae na ŋusẽ wo be nàwɔ nu siawo? Yesu gblɔ na wo be, nye hã mabia nya ɖeka mi.
Ne mieɖo eŋu nam ko la, ekema magblɔ ŋusẽ si dzi meto le nu siawo wɔm la na mi. Yohanes ƒe mawutsi de ta na ame la ɖe. Mawu gbɔ wòtso loo alo amegbetɔwo gbɔ wòtsoa? Miɖo eŋu nam. Wodzro nya sia me le wo nɔewo dome le nu si woagblɔ la ŋu be, ne yewogblɔ be etso Mawu gbɔ la, abia yewo be, nu ka tae miexɔ edzi se o? Alo ɖe yewoagblɔ be etso amewo gbɔ mahã? Ke wole vɔvɔm na ameha la, elabena ame sia ame da asi ɖe edzi be Yohanes nye Mawu ƒe gbeƒãɖela vavã, eya ta woɖo eŋu be mienya o. Yesu xɔ edzi gblɔ na wo be, ekema nye hã nyemagblɔ afi si mexɔ ŋusẽ tsoe hele nu siawo wɔmii la na mi o. Marko ta 8. Yesu ƒo nu na wo le lododo me gblɔ be, ame aɖe de waingble, edo ati tɔkpɔ ƒo xlãe, eye wòtu wainfiaƒe ɖe me. Etu agbledzɔxɔe ɖe me, hetsɔe de asi na agbledzikpɔlawo, eye wòdzo yi anyigba bubu dzi. Esi nuŋeɣi ɖo la, edo eƒe dɔla ɖe agblea dzikpɔlawo gbɔ, be woaɖo wain tsetseawo ƒe ɖe ɖe ye. Ke woawo lé dɔla la, ƒoe, eye wogbugbɔe ɖo ɖa asi ƒuƒlui. Egadɔ dɔla bubu ɖe wo gbɔ, wode abi eya ƒe ta ŋu, eye wodo ŋukpee. Agbletɔ la gadɔ ame bubu ɖa, ke wowu eya. Nenema ke wotu nu kple dɔla bubuwo hãe. Woƒo ɖewo, eye wowu ɖewo. Ame ɖeka ganɔ esi, si nye via si gbɔ melɔ̃a nu le o. Mlɔeba la, egblɔ be, woabu vinye ya, eye wòɖoe ɖe agble la me. Ke agbledzikpɔlawo gblɔ na wo nɔewo be, ame si gbɔna doa me nyi ge lae nye si. Miva ne miawui, be ne domenyinu la nazu mia tɔ. Tete wolée wui, eye wokɔe ƒu gbe ɖe waingble la godo. Yesu bia ameawo be, nu ka miesusu be waingbletɔ la awɔ azɔ? Agbɔ va eye wòatsrɔ̃ agbledzikpɔla siawo, eye wòatsɔ waingble la de asi na ame bubuwo. Ɖe miexlẽ mawunya sia kpɔa? Kpe si tututu xɔtulawo gbe la, eya tututue va zu dzogoedzikpe la. Aƒetɔ lae wɔ esia, ewɔ nuku na mí ale gbegbe. Yudatɔwo ƒe amegãwo kpɔ be yewoŋu Yesu do lo sia ɖo, ale wodi be yewoalée. Ke wonɔ vɔvɔm na ameha la, eya ta wogblẽe ɖi hedzo. Wodɔ Farisitɔ aɖewo kple Herodes habɔbɔmenɔla aɖewo ɖe Yesu gbɔ, be woalée le eya ŋutɔ ƒe nuƒoƒo me. Wova gblɔ nɛ be, nufiala, míenyie bena ètoa nyateƒe eye mèvɔ̃na o, elabena mèkpɔa ame ŋkume o, ke boŋ Mawu ƒe didi na amegbetɔwo nèfiana nyateƒetɔe. Ele se nu be míadzɔ duga na Roma fiagã loo alo mele se nu oa? Mína adzɔ loo alo mígana oa? Yesu dze si woƒe alakpa, eya ta wogblɔ na wo be, nu ka ŋuti miele teem kpɔ? Mitsɔ klosaloga la vɛ ne makpɔ. Wotsɔ ga la vɛ. Ebia wo be, ame ka ƒe nɔnɔmetata kple nuŋɔŋlɔe nye sia le dzi? Woɖo eŋu nɛ be, Roma fiagã la tɔwoe. Tete Yesu gblɔ na wo be, mitsɔ nu siwo nye Roma fiagã tɔ la na Roma fiagã, eye nu siwo nye Mawu tɔ la, mitsɔ wo na Mawu. Ale woƒe nu ku le Yesu ŋuti. Sadukitɔwo, ame siwo gblɔna be ame megafɔna tso aku me o la va Yesu gbɔ, biae be, nufiala, Mose ŋlɔe ɖi na mí be, ne ŋutsu aɖe nɔvi ku hegblẽ srɔ̃nyɔnu si medzi vi aɖeke nɛ o la ɖi la, ekema ameyinugblẽa nɔvi ŋutsu naɖe ahosi la, be wòado ƒomeɖi na nɔvia si ku la. Eva me be nɔvi adre nɔ anyi, gbãtɔ ɖe srɔ̃, ke medzi vi aɖeke hafi ku o. Nɔvi evelia ɖe ahosia, eya hã medzi vi kple ahosi la hafi ku o. Nɔvi etɔ̃lia hã tɔ va eme nenema ke. Wo ame adreawo katã medzi vi aɖeke kple nyɔnu la o. Mlɔeba la, nyɔnua hã ku. Le titretigbe, ne ameawo fɔ agbagbe tso ku me la, esi ŋutsu adreawo katã ɖe kpɔ ɖe,
wo dometɔ ka srɔ̃nye ge nyɔnu sia ala. Yesu gblɔ nɔ be, mieda ƒu, elabena mienya mawunyawo o. Gawu la, miedze si Mawu ƒe ŋusẽ hã o, elabena ne wotsi tre tso ame kukuwo dome la, atuɖeɖe kple asididi ƒe nya aɖeke megali o, ke boŋ amewo anɔ abe mawudɔla siwo le dziƒowo la ene. Ke le ame kukuwo ƒe fɔfɔ ɖe tsitre agbagbe ŋuti la, ɖe miexlẽ nya si Mawu gblɔ le avekɔe la me le Mose ƒe agbalẽ me kpɔa? Mawu gblɔ na Mose be, nyee nye Abraham ƒe Mawu kple Isak ƒe Mawu kple Yakob ƒe Mawu la. Menye ame kukuwo ƒe Mawu ye o, ke boŋ agbagbeawo tɔ wònye. Mieda ƒu ŋutɔ. Agbalẽfialawo dometɔ ɖeka nɔ afi ma, se ale si wowɔ nu sesĩ kple wo nɔewo. Ekpɔ be Yesu ɖo nya la ŋu na Zadukitɔwo nyuie. Ale eya bia Yesu be, se kae nye se vevitɔ le seawo katã dome? Eɖo ŋu nɛ be, wo dometɔ gbãtɔe nye, O Israel, see, Aƒetɔ mía Mawu la ɖeka koe nye Aƒetɔ. Eya ta nàlɔ̃ Aƒetɔ wò Mawu la kple wò dzi blibo, kple wò luʋɔ blibo, kple wò tamesusu blibo, kpakple wò ŋusẽ blibo. Se vevi eveliae nye, lɔ̃ hawòvi abe ale si nèlɔ̃ ɖokuiwò ene. Se bubu aɖeke megali si le vevie wu esiawo o. Agbalẽfiala la gblɔ nɛ be, nufiala, nyateƒe egblɔe wòde pe be Mawu ɖekae li. Bubu aɖeke megali kpe ɖe ya ma ŋu o. Eye be ame nalɔ̃e kple dzi blibo, kple gɔmesese blibo, kple eƒe ŋusẽ blibo, eye wòalɔ̃ ehavi abe ale si wòlɔ̃ eya ŋutɔ ɖokui ene. Esia wɔwɔ de blibo sãa wu numemewo kple vɔsasawo katã. Esi Yesu kpɔ be agbalẽfiala la ɖo nya la ŋu nunyatɔe la, egblɔ nɛ be, mele adzɔge tso mawufiaɖuƒe la gbɔ kura o. Nu siawo megbe la, ame aɖeke megado dzi bia nya aɖeke Yesu o. Yesu ye dzi fia nu le Mawuxɔa me gblɔ be, aleke wɔ agbalẽfialawo ate ŋu agblɔ be Kristo la, David ƒe dzidzimevi ko wònye mahã? Gbɔgbɔ kɔkɔe la na David ŋutɔ gblɔ be, Mawu gblɔ na nye Aƒetɔ be, bɔbɔ nɔ anyi ɖe nye nuɖusime, va se ɖe esime matsɔ wò ketɔwo ade wò afɔ te. Esi David ŋutɔ yɔe be Aƒetɔ la, aleke wɔ Kristo la aganye viae? Ameha gã la se Yesu ƒe nyawo dzidzɔtɔe. Eye eƒe nufiafia dzi gblɔ be, mikpɔ nyuie le agbalẽfialawo ŋuti. Wolɔ̃ atsaɖiɖi le awu ʋlayawo me. Wodina be amewo nado gbe na yewo bubutɔe le ablɔwo dzi. Wolɔ̃a zikpui vevitɔwo dzi nɔnɔ le ƒuƒoƒewo kple bubunɔƒewo nɔnɔ le nuɖuƒe. Ke woawoe baa ahosiwo, eye woxɔa woƒe aƒewo le wo si. Wowɔa ameŋkumenu henɔ agbe le gbewo dom ɖa. Woƒe tohehe asesẽ wu ame sia ame tɔ. Yesu bɔbɔnɔ anyi hedze ŋgɔ nudzɔɖaka la, eye wòlé ŋku ɖe ale si amewo le ga dam ɖe nudzɔɖaka la me la ŋu. Kesinɔtɔ geɖewo da ga home gãwo ɖe me. Ahosi dahe aɖe va, eye wòtsɔ gaɖuɖua suetɔ kekeake eve de nudzɔɖaka la me. Yesu ye ƒe nusrɔ̃lawo ƒoƒu gblɔ na wo be, nyateƒe tututu to mele na mi, be ahosi dahe sia ƒe nu si woda ɖe aɖaka la me la wu esi ame bubuawo katã tsɔ de nudzɔɖaka la me. Elabena ame siawo katã ƒe nunana tso nu si woɖu kpɔtɔ la me. Ke ahosi sia si dahe ale gbegbea la, nu si dzi wòanɔ agbe ɖo la katãe nye ma wòtsɔ na. Marko ta 8. Yesu dogo le Mawuxɔa me yina, eye eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka yɔe gblɔ be, Nufiala, kpɔ ɖa, kpeɖoɖo kple xɔtutu siawo menya le kpɔkpɔm ŋutɔa? Yesu gblɔ nɛ be, ele xɔ gãgã siawo kpɔma?
Wome le kpeɖoɖo gblẽge ɖe kpeɖoɖo dzi si woma kaka aƒu anyi o. Esi Yesu bɔbɔnɔ amito la dzi hedze ŋgɔ mawuxɔa la, Petro, Yakobo, Yohanes kple Andrea biae dzaa be, ekae nu siawo la va dzɔ? Nu kae anye dzesi be nu siawo katã ƒe ɣeyiɣi ɖo? Gblɔe na mí. Yesu ɖo eŋu na wo be, mikpɔ nyuie be ame aɖeke nagakplɔ mi atrae o. Ame geɖewo atsɔ nye ŋkɔ ɖe nu ava gblɔ be, nyee nye Kristo la, eye woakplɔ ame geɖewo atrae. Ke ne miese aʋawɔwɔ alo aʋawɔwɔ ŋu nyawo la, dzika megatso mia ƒo o. Ele be nu siawo nava eme, gake xexea me ƒe nuwu la meɖo haɖe o. Dukɔwo la wɔ aʋa kple wo nɔewo, eye fiaɖuƒewo la tsitre ɖe wo nɔewo ŋu. Anyigba la ʋuʋu le teƒeteƒewo, eye dɔ ato. Ke nu siawo le ko abe fuɖoame ƒe gɔmedzedze ene. Hafi nuwuwo la naɖo la, woaɖe gbeƒã nyanyuie la na dukɔwo katã gbã. Eya ta mikpɔ mia ɖokui dzi nyuie, elabena woade mi asi na ʋɔnudrɔ̃lawo, woaƒo mi le ƒuƒoƒewo, woana miatsitre ɖe mɔmefiawo kple dufiawo ŋkume le tanye, be ne miaɖi ɖase na wo. Ne wode mi asi hekplɔ mi yi ʋɔnudrɔ̃ƒee la, migatsi dzimaɖi do ŋgɔ le nya si gblɔ ge miala la ŋuti o. Ke migblɔ nya si woana mi le ɣe ma ɣi me la ko, elabena menye mia ŋutɔwoe aƒo nu o, ke Gbɔgbɔ Kɔkɔe lae. Nɔvi ade nɔvi asi be woawu, tɔ la de vi asi. Ɖeviwo la dze aglã ɖe wo dzilawo ŋu, eye woade wo asi be woawu. Amegbetɔ ƒomea katã la lé fu mi le tanye, ke ame si la do dzi sesĩe va se ɖe nuwuwu la, woaxɔe ɖe agbe. Gbã ne miekpɔ aƒegbanu dziŋɔ si ŋu woƒo nu na mi le, wole teƒe si medze be wòanɔ la, kpɔ ɖa, wò agbalẽxlẽ la, se nya sia gɔme nyuie, ekema ame siwo le Yudea la nasia yi toawo dzi. Ame si le xɔtagbadza dzi la, megaɖi va anyi be yeayi xɔ me naneke tsɔ ge o. Ame si le agble me la, megatrɔ va agbledzɔxɔ me be yeatsɔ awu o. Baba na funɔwo kple ame siwo le no nam vidzĩwo le ɣe ma ɣi me. Mido gbe ɖa be nu siawo nagava le vuvɔŋɔlie o, elabena fukpekpe si ƒomevi meva kpɔ tso xexea me ƒe gɔmedzedze va se ɖe fifia o, eye megale vava ge akpɔ o lae ava le ɣe ma ɣi me. Aƒetɔ la ɖe ɣeyiɣia dzi kpɔtɔ. Ɖe menye nenema o la, anyila amegbetɔ aɖeke matsi agbe o, gake le ametatia siwo dzi woda asi ɖo la ta la, eto ɣeyiɣi aɖe me. Ne ame aɖe agblɔ na mi be, kpɔ ɖa, Kristo la le afii, alo ele afi me la, migaxɔe se o. Aʋatso Kristowo kple aʋatso gbeƒãɖelawo la do, eye woaɖe dzesiwo kple nukunuwo afia, be ne woate ŋui la, woaflu ametatiawo. Minɔ ŋudzɔ, eya tae medo ŋgɔ gblɔ nya siawo katã na mi ɖo. Le fukpekpe mawo megbe la, ava me be ɣe ado viti, eye ɣleti magaɖi o. Ɣletiviwo age tso dziƒo, eye ŋusẽ siwo lé dziƒowo ɖe te la agli. Mlɔeba la, woakpɔ Amegbetɔvi la le alilikpowo me gbɔna kple ŋusẽ kpakple ŋutikɔkɔe gã. Tete wòadɔ dɔlawo ɖa, eye woaƒo eƒe ametatiawo nu ƒu tso xexea me ƒe dzogoe eneawo dzi, tso keke anyigba ƒe seƒe yi ɖase dziƒo ƒe seƒe ke. Ke misrɔ̃ nu tso gboti ƒe alɔdzedze gbɔ. Ne edze alɔ fɛ̃wo, eye wòɖe ɖɔ heto aŋgba ko la, ekema miedzi asii bena dzomeŋɔli tu aƒe. Nenema ke, ne miekpɔ nu siawo le eme vam la, minyae be ɣeyiɣia tu aƒe. Eɖo keke agboa nu ke. Mele gblɔm na mi le nyateƒe me, be dzidzime sia nu mele yi ge hafi nu siawo katã nava eme o. Dziƒo kple anyigba nu la va yi, gake nye nyawo nu mava yi akpɔ gbeɖe o.
Ke nkekema alo gaƒoƒo ma la, ame aɖeke menye o. Mawudɔla siwo le dziƒo hã menye o. Vi la ŋutɔ gɔ̃ hã menye o. Fofo la dza koe nye. Mikpɔ nyuie ne mianɔ ŋudzɔ, elabena mienya ɣeyiɣi si nu siawo la va ve me la o. Nu blibo la le abe ame aɖe si yina ɖe mɔzɔzɔ, eye wògblẽ eƒe aƒe ɖe dɔlawo si me la ene. Ena ŋusẽ wo, eye wòna dɔ wo, ame sia ame kple tɔ. Ede se na agbonudzɔla be wòanɔ ŋudzɔ. Eya ta minɔ ŋudzɔ, elabena mienya ɣeyiɣi si dzi tututu Aƒetɔ la agbɔ o. Ate ŋu anye fiẽ, alo zãtitina, alo ne koklo ku atɔ, alo ne agudze la. Ne miele ŋudzɔ o, eye wòva ɖo kpata heɖi ɖe mi la, ava tu mi le alɔ̃ me. Nya si gblɔm mele na mi la, eya ke gblɔm mele na amewo katã be minɔ ŋudzɔ. Marko ta 14. Azɔ esusɔ ŋkeke eve ne ŋutitoto kple abolo maʋamaʋã ŋkeke nyui la naɖo. Nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo le mɔnu dim ale si woawɔ ale Yesu le adzame awu. Wogblɔ be manɔ ŋkeke nyui la dzi o, ne menye nenem o la, zi atɔ le dukɔ la me. Esi Yesu le Betania le Simɔn dzɔbutɔ la ƒe me le nu ɖum la, nyɔnu aɖe tsɔ amigoe si wotsɔ kpe tɔxɛ wɔe, eye amiʋeʋĩ nyui si xɔasi ŋutɔ la le me la ɖe asi vɛ. Nyɔnua gbã amigoe blibo la, eye wòtrɔ ami la kɔ ɖe tame na Yesu. Ke ameawo dometɔ aɖewo do dɔmedzoe gblɔ le wo ɖokui me be, nu ka ta wogblẽ ami xɔasi sia ale? Woate ŋu adzra amiʋeʋĩ sia klosaloga 300 eye woatsɔ ga la ana ame dahewo. Wodo dɔmedzoe ɖe nyɔnua ŋu heka mo nɛ. Ke Yesu gblɔ be, miɖe asi le ŋu. Nu ka ta miele fu ɖem nɛ? Nu dzeame ŋutɔ wònye wòwɔ nam. Ame dahewo le mia gbɔ ɖaa. Miate ŋu awɔ dɔmenyo na wo ɣe sia ɣi si mielɔ. Ke nye la, nyemanɔ mia gbɔ ɖaa o. Ewɔ eƒe ŋutete. Edo ŋgɔ va sia mi na nye ŋutilã hena ɖiɖi. Mele gblɔm na mi le nyateƒe me, be xexea me ƒe afi sia afi si woaɖe gbeƒã nyanyuie la le la, woaƒo nu le nu si nyɔnu sia wɔ la hã ŋuti, atsɔ aɖo ŋkue dzii. Yuda Iskariot, ame si nye ame 12 dometɔ ɖeka la, ti nunɔlagãwo yi be yeade Yesu asi na wo. Esi woamawo se nya la, dzi dzɔ wo, eye wodo ŋugbe nɛ be yewoana gae. Ale Yuda le mɔnu dim ne yeade asi. Le abolo maʋamaʋã ŋkeke nyui la ɖui, ŋkeke gbãtɔ si dzi wowua ŋutitotolẽvi la le la, Yesu ƒe nusrɔ̃lawo bie be, afi ka nèdi be miadzra ɖo na o, be nàɖu ŋutitotonuɖuɖu la le? Tete Yesu dɔ eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ eve, gblɔ na wo be, miyi ɖe dua me. Ame aɖe si tsɔ tɔmedeze la ado go mi. Midze eyome, migblɔ na Aƒetɔ si ƒe aƒe me wòage ɖo la be, nufiala be miabia be, afi ka amedzroxɔ si me mia kple nye nusrɔ̃lawo miaɖu ŋutitotonuɖuɖu la le. Eya afia xɔ gã aɖe si me woɖo nuwo ɖo xoxo la mi. Le dziƒoxɔ dzi, midzra afi ma ɖo na nuɖuɖua. Nusrɔ̃lawo dze mɔ yi ɖe dua me. Wokpɔe pɛpɛpɛ abe ale si Yesu gblɔ na wo la ene, eye wodzra ɖo na ŋutitotonuɖuɖu la. Esi fiẽsi ɖo la, eya kple ame 12 va afi ma. Esi wole nua ɖum la, Yesu gblɔ be, nyateƒe to mele na mi, be mia dometɔ ɖeka si le nu ɖum kplim la ladem asi. Wode asi nuxaxa me, hele biam ɖekaɖeka be, nyea? Yesu gblɔ na wo be, mi ame 12 dometɔ ɖekae, amea le asi dem agba me kplim. Amegbetɔvi la aku godoo, abe ale si woŋlɔe ɖi le ŋuti la ene. Gake baba na ame si ade asi la. Ne ɖewo megaxae dzi o la, anye ne enyo nɛ wu.
Esi wole nua ɖum la, Yesu tsɔ abolo, eye esi wòda akpe ɖe ta la, ekae, eye wòtsɔe na nusrɔ̃lawo gblɔ be, mixɔe ɖu, nye ŋutilãe nye sia. Etsɔ wainkplu, eye esi wòda akpe to gbedodoɖa me ɖe ta la, etsɔe na wo, eye wo katã wonu wain le nu. Egblɔ na wo be, nye nubabla ƒe ʋu, si wokɔ ɖe anyi hena ame geɖewo lae nye sia. Mele gblɔm na mi le nyateƒe me, be nyemagano wain aɖeke va se ɖe gbe si gbe maganoe le mawufiaɖuƒe la me o. Esi wodzi akpedaha vɔ la, wodo go Yami to la dzi. Yesu gblɔ na wo be, mi katã miele nuɖaɖi akpɔ ge le ŋunye etoƒe zã sia me, elabena woŋlɔe ɖi be, mele alẽkplɔla la wu ge, eye alẽawo katã le aka hlẽ. Gake ne wofɔm ɖe tsitre agbagbee la, madze mia ŋgɔ ayi ɖe Galilea. Petro xɔ edzi be, ne ame sia ame akpɔ nuɖaɖia le ŋuwò hã la, nyea nyemade megbe le ŋuwò. Yesu gblɔ nɛ be, mele gblɔm na wò le nyateƒe me be, le zã sia me, hafi koklo nakɔ atɔ zi eve la, agbenu le gbɔnye zi gbɔ zi etɔ̃. Ke Petro gate gbe ɖe edzi vevie wu be, ne ahiã be maku kpli wò gɔ̃ hã la, nyemagbenu le gbɔwò akpɔ. Nusrɔ̃lawo katã hã gblɔ nenema ke. Wova ɖo teƒe aɖe si ŋkɔe nye Getsemane. Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, mibɔbɔ nɔ afii ne maɖado gbe ɖa. Ekplɔ Petro, Yakobo kple Yohanes kpe ɖe eɖokui ŋu, didi ƒoe, eye wòde asi zozo me nyanyanya. Egblɔ na wo be, nuxaxa yɔ nye ame blibo la me ale gbegbe be mebe maku gɔ̃. Minɔ afii, eye minɔ ŋudzɔ. Esi wozɔ yi ŋgɔ ʋɛe la, edze klo tsyɔ mo anyi, eye wòdo gbe ɖa be, ne anɔ bɔbɔe la, fukpekpe ɣeyiɣi sia nato ye ŋu ayi. Egblɔ be, Fofonye lɔlɔ̃tɔ, ate ŋu awɔ nu sia nu, ɖe fukpekpe kplu sia ɖa tso gbɔnye, ke menye nu si nye ŋutɔ medi la o, ke boŋ nu si wò nèlɔ̃ la neva me. Etrɔ va tu nusrɔ̃la etɔ̃awo, wole alɔ̃ dɔm, eye wogblɔ na Petro be, Simon, alɔ̃ dɔm nèlea? Mete ŋu nɔ ŋudzɔ gaƒoƒo ɖeka hã oa? Minɔ ŋudzɔ, eye mido gbe ɖa be ne miagadze tetekpɔ me o. Gbɔgbɔ la le klalo, gake ŋutilã la ya gbɔdzɔ. Yesu gadzo yi ɖado gbe ɖa hegblɔ nya mawo ke. Esi wogatrɔ va la, egakpɔ wo le alɔ̃ me, elabena alɔ̃ bla woƒe ŋkuwo, eye womenya ale si woaɖe wo ɖokui nu o. Eva zi etɔ̃lia gblɔ na wo be, alɔ̃ dzi ko miegale le gbɔgbɔm ɖe mea? Esɔ gbɔ, ɣeyiɣia de. Kpɔ ɖa, woade Amegbetɔvi la asi na nuvɔ̃wɔlawo. Mifɔ, mina miadzo. Kpɔ ɖa, ame si le yonyeme mɔ fiam la gogo. Mekpɔ ɖenu le nya la me hafi Yuda, ame si nye ame 12 dometɔ ɖeka la va do. Ameha si nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo kpakple dumegãwo di kpe ɖe ŋu la le eyome. Wotsɔ yi kple kpo ɖe asi. Ame si de asi la ɖo dzesi aɖe da ɖi na ameawo be, ame si ƒe nu magbugbɔ lae nye ame la, milée, mikplɔe yii, eye miaƒe ŋku nanɔ eŋu. Esi Yuda va ɖo la, ete ɖe Yesu ŋu enumake gblɔ be, Nufiala, eye wògbugbɔ nu nɛ. Ameawo ƒe asi su edzi, eye wolée. Ke ame siwo tsitre ɖe afi ma la dometɔ ɖeka ɖe eƒe yi le aku me, hedza nunɔlagã ƒe dɔ la, eye wokpato nɛ. Yesu gblɔ na amehawo be, ŋunye mietso ɖo kple yi kple kpo, be yewoava lé abe adzodala enea? Gbe sia gbe menɔ mia dome, fia nu le Mawuxɔa me, gake mielém kpɔ. Esia dzɔ, be ne nya si woŋlɔ ɖi la nava eme. Tete eƒe nusrɔ̃lawo katã gblẽ ɖi, hesi dzo. Ɖekakpui aɖe si ta aklalanyimlɔvɔ ɖeɖe ko la, dze Yesu yome. Ameawo dze edzi be yewoalée, ke egblẽ avɔ la ɖe lélawo si me hesi dzo amamae.
Wokplɔ Yesu yi ɖe nunɔla gã la gbɔ, eye nunɔla gãwo, dumegãwo kple agbalẽfialawo katã va ɖi anyi. Petro le eyome ʋĩi heva keke nunɔla gã la ƒe akpata me. Ebɔbɔ nɔ dɔlawo dome nɔ dzo ƒum. Nunɔla gãwo kple ʋɔnudrɔ̃lawo katã di ɖaseɖiɖi si woatsɔ atso Yesu nu be ne woatso kufia nɛ. Ke womekpɔ ɖeke o. Ame geɖewo ɖi aʋatsoɖase le eŋuti, ke wo dometɔ aɖeke ƒe ɖaseɖiɖi mesɔ kple nɔvia tɔ o. Ame aɖewo tsitre heɖi aʋatsoɖase gblɔ le Yesu ŋu be, míese wogblɔ be, magbã Mawuxɔ sia si wotu kple asi la, eye matsɔ ŋkeke 3 atu bubu asimanɔmee. Ke ame siawo hã ƒe ɖaseɖiɖi mesɔ ɖe wo nɔewo tɔ dzi o. Nunɔla gã la tso ɖe tsitrenu le ameha la dome hebia Yesu be, nya si ame siawo tsɔ ɖe ŋuwò ɖe, maɖe ɖokuiwò nu oa? Ke Yesu zi kpi eye meɖo nya aɖeke ŋu o. Nunɔla gã la gabiae be, wòe nye Kristo, yayratɔ la via? Yesu ɖo eŋu be, nyee. Miakpɔ Amegbetɔvi la wòabɔbɔ nɔ ŋusẽtɔ la ƒe nuɖusime. Miakpɔe wòagbɔna le dziƒo lilikpowo me. Tete nunɔla gã la dze eƒe awu dɔmedzoetɔe hebia be, ɖasefo aɖe gahiã le nya sia mea? Miese eƒe busunya la, nu kae nye miaƒe susu? Amewo katã bu fɔe gblɔ be, edze na ku. Ame aɖewo de asi taɖeɖe me ɖe ŋu, ɖewo tsyɔ nu mo nɛ, eye wotu kɔe hebie be, ame kae ƒo wò? Yɔe na mí. Dzɔlawo hã yi asi ɖee. Ema yi la, Petro nɔ akpata me le mɔ la me. Nunɔla gã la ƒe nyɔnudɔlawo dometɔ ɖeka va afi ma. Esi wòkpɔ Petro le dzo ƒum la, elé ŋku ɖe ŋu dũu hegblɔ be, wò hã ènɔ Yesu Nazaretitɔ la gbɔ. Ke Petro sẽ nu gblɔ be, nyemenya naneke le nya si gblɔm nèle la ŋu o, eye nyemese gɔme hã o. Edo go yi ɖe akpata la ƒe agbonu lɔƒo. Nyɔnudɔla la gakpɔe, eye wògade asi gbɔgblɔ me na ame siwo le tsitre ɖe afi ma la be, wo dometɔ ɖekae nye ame sia, ke Petro gasẽ nua ke. Eteƒe medidi o. Nukpɔla siwo tsitre ɖe afi ma la gblɔ na Petro be, nyateƒe, wo dometɔ ɖeka nenye vavã, elabe Galileatɔwo hã nenye. Ke ede asi fiƒode nyawo gbɔgblɔ me, heka atam de edzi gblɔ be, ne menya ŋutsu sia, si ƒe nya gblɔm miele la fĩi. Enumake koklo ku atɔ zi evelia. Petro ɖo ŋku nya si Yesu gblɔ nɛ be, hafi koklo naku atɔ zi eve la, agbenu le gbɔnye zi gbɔ zi 3 la dzi. Esi wòva eɖokui me la, ewu avi. Marko 15. Esi ŋu ke teti la, nunɔla gãwo, dumegãwo, agbalẽfialawo kple ʋɔnudrɔ̃lawo katã kpe ta heda aɖaŋu. Wobla Yesu, eye wokplɔe yi ɖade asi na Pilato. Pilato biae be, wòe nye Yudatɔwo ƒe fia la? Yesu ɖo eŋu nɛ be, egblɔe ɖe teƒe. Nunɔlagãwo tsɔ nya geɖewo ɖe ŋu. Pilato gabia Yesu be, mele nya aɖeke ŋu ɖo ge oa? Se nutsotso geɖe siwo nam wole le ŋutiwò la ɖa. Ke Yesu megaɖo nya aɖeke ŋu o. Esia na be Pilato ƒe mo wɔ yaa. Le ŋkekenyui ɖe sia ɖe dzi la, Pilato ɖe asi le gaxɔmenɔla ɖeka si Yudatɔwo bia la ŋu na wo. Ame aɖe si woyɔna be Baraba la nɔ gamenɔla siwo dze aglã hewu ame le zitɔtɔ aɖe me la dome. Ameha la va do hebia Pilato be wòawɔ nu si wowɔna na yewo ɖaa la. Pilato bia wo be, miedi be maɖe asi le Yudatɔwo ƒe fia la ŋu na mia? Ebia nya siawo, elabena edze sii be ŋuʋaʋã ŋutie nunɔla gãwo tsɔ Yesu de asi ɖo. Ke nunɔla gãwo de gbe tome na ameha la be woabia be woaɖe asi le Baraba boŋ ŋuti na yewo. Pilato gabia wo be, ekema nu ka miedi be mawɔ ame si mieyɔna be Yudatɔwo ƒe fia la? Wogado ɣli be, klẽ ɖe ati ŋuti. Pilato bia wo be, nu vɔ̃ ka koŋ wowɔ? Woawo gado ɣli sesĩe ɖe edzi wu be, klẽ ɖe ati ŋuti. Esi Pilato di be yeawɔ ɖe nu si ameha la bia la dzi na wo ŋuti la,
ede asi le Baraba ŋu na wo, ke esi wòna woƒo Yesu kple atam gbã vɔ la, etsɔe de asi be woaklã ɖe ati ŋuti. Asrafoawo kplɔ Yesu yi ɖe mɔmefia la ƒe xɔ gã aɖe si nye takpeƒe la me, eye woyɔ asrafoha blibo la ƒoƒu. Wotsɔ ʋuʋlaya dzĩ do nɛ, eye wotsɔ ŋuka lɔ̃fiakuku heɖɔ nɛ. Wodo gbe nɛ gblɔ be, Yudatɔwo ƒe fia nenɔ agbe tegbee. Woƒo tagbɔ nɛ kple ati, ɖe ta ɖe ŋuti, eye wodze klo de tagu nɛ. Esi woɖu fewu le ŋuti vɔ la, woɖe awu dzĩ la le ŋu, eye wogatsɔ ya ŋutɔ ƒe awuwo do nɛ. Azɔ wokplɔe do goe be woaklã ɖe ati ŋuti. Esi woyina la, wodo go Simon Kirenetɔ la, wòtsɔ agbleta va yina, eye wodi edzi be wòaxɔ Yesu ƒe atitsoga la atsɔ. Simon sia nye Alexandro kple Rufus fofo. Wokplɔ Yesu yi ɖe ametakoliƒe. Woyɔa teƒe sia le Helagbe me be Golgata. Wotsɔ wain si wotsaka kple atike aɖe si tia vevesese nu la nɛ be wòano, gake egbe. Ale woklã Yesu ɖe ati ŋuti, eye esi wodzidzi nu ɖe eƒe awuwo dzi, kpɔ esia nye ame sia ame tɔ la, woma wo me ɖe wo ɖokuiwo dome. Ŋdi ga 9 mee woklã Yesu ɖe ati ŋuti, eye nutsotso si wotsɔ ɖe eŋu la, woŋlɔe klã ɖe eƒe tagbɔ be, Yudatɔwo ƒe fia la. Woklã dzodala 2 hã ɖe ati ŋuti kpe ɖe ŋu. Ɖeka le eƒe nuɖusime, eye evelia le eƒe miame. Ame siwo va le afi ma tom le yim la, le nu me ɖem le ŋu, le dzum, hele ta ʋuʋum, le gbɔgblɔm be, oho, wò ame si gblɔ be yeagbã Mawuxɔ la, agagbugbɔe atu le ŋkeke 3 mea, wòe nye sia. Ɖe ɖokuiwò ne nàɖi tso atitsoga la ŋutia. Nenema ke nunɔla gãwo kple agbalẽfialawo hã ɖu fewu le ŋu le wo nɔewo dome gblɔ be, exɔ ame bubuwo ɖe agbe, ke mate ŋu axɔ na eya ŋutɔ ɖokui ya o. Wò Mesia la, wò Israel ƒe fia la, azɔ ɖi tso atitsoga la ŋu ɖe anyi ne miakpɔ, be ne miaxɔ dziwo ase. Ame siwo klã ɖe ati ŋuti kplii la gɔ̃ hã ɖu fewu le ŋu. Esi ŋu dɔ ga 12 ƒo la, xexe me katã do viviti va se ɖe ɣetrɔ ga 3 me. Le ɣetrɔ ga 3 me la, Yesu do ɣli sesĩe be, nye Mawu, nu katã nègblẽm ɖi? Si wogblɔna le Hebrigbe me be, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Esi ame siwo le tsitre ɖe afi ma dometɔ aɖewo se woƒo nu la, wogblɔ be, misee ɖa, ele Elia yɔm. Ame ɖeka ƒu du, tsɔ tsilɔnu de wain veve me, ɖo ati nu, eye wòdoe ɖee be wòano, hele gbɔgblɔm be, milala ne miakpɔe ɖa, be Elia ava ɖee le atitsoga la ŋuti mahã. Yesu gado ɣli sesĩe, eye wòmia nu. Tete Mawuxɔmetsovɔ la dze ɖe ve siã, tso etame va se ɖe egɔme. Esi asrafo dzikpɔla si le tsitre dze ŋgɔ Yesu kpɔ ale si wòkui la, egblɔ be, nyateƒe, Mawu vie nye ame sia. Nyɔnu aɖewo le tsitre ɖe adzɔge, le nu siawo teƒe kpɔm. Wo dometɔ aɖewoe nye Maria Magdalatɔ kple Maria si nye Yakobo ɖevitɔ kple Yose dada kpakple Salome. Ame siawo nɔ Yesu yome le Galilea nɔ edzi kpɔm. Nyɔnu bubu siwo kplɔ Yesu ɖo va Yerusalem la hã nɔ afi ma. Gbemagbe nye dzadzraɖo ŋkeke si do ŋgɔ na Dzudzɔgbe la. Le fiẽ me la, Yosef Arimatiatɔ, ame si nye ame ŋkuta aɖe le sewɔlawo dome, eye eya ŋutɔ hã le mɔ kpɔm be Mawu aɖo eƒe fiaɖuɖu anyi la, do dzi yi ɖe Pilato gbɔ, eye wòbia be wòaɖe asi le Yesu ƒe kukua ŋu na ye. Ewɔ nuku na Pilato be Yesu ku xoxo. Eyɔ asrafowo ƒe amegã la,
eye wòbia sebe ekue teƒe didia. Esi asrafowo ƒe amegã na wònya be eku xoxo la, Pilato ɖe mɔ le amekuku la ŋu na Yosef. Yosef ƒle aklã la, eye esi woɖe Yesu ƒe kukua le atitsoga la ŋuti la, exatsa aklã la ɖe ŋuti, eye wòtsɔe mlɔ yɔdo si woɖe ɖe agakpe me la me, hemli kpe tu ɖe yɔdo la nu. Maria Magdalatɔ kple Maria, Yose dada, wokpɔ afi si woɖii ɖo. Marko tawi ade. Esi dzɔgbe la va yi la, Maria Magdalatɔ kple Maria Yakobo dada kpakple Salome woƒle atike ʋeʋẽ lilili aɖe be yewoayi aɖasi na Yesu ƒe kukua. Le kɔasiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ ƒe ŋdi kanya, esi ɣe dze la, woyi ɖe yɔdo la gbɔ. Wonɔ wo nɔewo biam le mɔa dzi be, ame kae amli kpea ɖa na mí? Kpe la lolo ŋutɔ. Ke esi wofɔ ta dzi la, wokpɔ bena womli ɖa xoxo. Tete wokpɔ ɖekakpui aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe nuɖusime le awu ʋlaya ɣi me. Ewɔ nuku na wo ŋutɔ. Ɖekakpuia gblɔ na wo be, Yesu Nazaretitɔ, ame si woklã ɖe ati ŋuti la dim miele. Etitre mele afi sia o. Esia megawɔ moya na mi o. Mikpɔ afi si wotsɔe mlɔ la ɖa. Mi heyi ɖagblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo kple Petro hã be, edze mia ŋgɔ yi Galilea, afi mae miakpɔe le. Abe ale si wògblɔe na mi la ene. Nyɔnuawo ƒu du do go le yɔdo la me. Wolulu hele ƒoƒom tititi kple vɔvɔ̃. Wovɔ̃ ale gbegbe be womekɔ nu le nya la dzi na ame aɖeke o. Azɔ esi Yesu fɔ tso ame kukuwo dome ŋdi kanya le kɔasiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi la, eɖe eɖokui fia Maria Magdalatɔ, ame si me wonya gbɔgbɔ vɔ̃ adre do goe le gbã. Eya yi ɖagblɔ nya la na ame siwo nɔ Yesu yome tsã. Ame siawo nɔ konyi fam, nɔ avi fam, ke togbɔ be wose be Yesu fɔ hele agbe, eye be Maria ŋutɔ kpɔe hã la, womexɔe se o. Esia megbe la, Yesu ɖe eɖokui fia wo dometɔ eve siwo ɖi tsa yina agbleta la, ke womedze si gbã o. Wotrɔ va kae ta na wo tɔ mamlɛawo, gake womexɔ woawo hã ƒe nya dzi se o. Emegbe la, Yesu ɖe eɖokui fia ame 11 ŋutɔ, esime wole nuɖuƒe, eye wohe nya ɖe wo ŋu le woƒe dzimaxɔse kple tosesẽ ta, elabena womexɔ ame siwo kpɔe agbagbe la ƒe nya dzi se o. Egblɔ na wo be, miyi xexe blibo la me, eye miɖe gbeƒã nyanyuie la na dzɔdzɔme blibo la. Ame si ke xɔe se, eye wode mɔ si ta nɛ la, woaxɔe ɖe agbe. Ke ame si mexɔe se o la, woabu fɔe. Dzesi siawo la va me to ame siwo xɔe se la dzi. To nye ŋusẽ me, woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe. Woagblɔ gbe yeyewo, woalé da, eye ne wonɔ aɖi hã la, masi wo o. Woada asi ɖe dɔnɔwo dzi, eye woƒe lãme asẽ. Esi Yesu Aƒetɔ la ƒo nu na eƒe nusrɔ̃lawo vɔ la, wokɔe yi dziƒo, eye wobɔbɔ nɔ anyi ɖe Mawu ƒe nuɖusime. Nusrɔ̃lawo yi ɖaɖe gbeƒã nyanyuie la le afi sia afi. Aƒetɔ la wɔ dɔ kpli wo, eye wòɖo kpe nya la dzi kple dzesi siwo va eme la.